beda ono wo beda oban nipa tibiemu anasa obetia na wo esa no anasa wo se waba onchen obenda so meti se obenda so ti ebi wa na meti oba we can be Jesus so ebi ni da ko obi ti se na ebi no on dan no otwa ho hia wo so wo twa ho hia na ya na ana wo so nwane esa na no gugu unti ya shi ibi ti nti so the name na tabi ti se be Jesus na utie ni Jesus na eya ba bontin anase ewesa wowa no esa ni de ni ti ba ti ni se bi ti je ba ti de ni na o de bodan ye enene na wotwe ufi akọ den na esi ba cho ufi akọ the program Saturday Sunday so ko njuko ye no wahu mpuntu kakra ba cho o so kakra nti so ntu o ko ho ba ye no spirit no wa beda biem ba cho ufi akọ di ba cho o ko so fo ho no ba ye no no meda biem ba cho na sise den na ekoso e den ti na wasan ba ba cho mo den se we ko sisi we so abunti ya ti is abunti fana moda we see we be ti be ko papa problem we consistent ti ni ko do papa so stress be ni me da ko ni ha ko ta ti so we say ko but we see how no police station we go there so we go there how and see which is also for car safu ti safu we continue VIP station if you want to say no say no be kwanda we pema we to kwaya we pema kwanda sa ensu ti we really do na we ko purpose enti ya dai ni na de ba ko sheka no ke ti o se we do na na se ti sister ba ku ina da ho se I se so ti ya bi so na no wo pacha wo na baby amaba ni ti ya da ti ko se ba already ti ko se o ti ko ni se na o ba ni ti ko se se okay oh maybe ko ni abe ona ni ti o to ni ti ko ni ti bi ja so ona na bi ti wa ti wa bo so ni fa bi ti ni ase. Happy Friday na enwa say papa nhye white minim say Friday bi amhye white enti no good afternoon baby o she me friend na good Friday and you wish you be a happy weekend. I am be a happy weekend. If it's a Friday no dear no any weekend no weekend be order e sha see every Friday anopa enti ene se nya mesia ye soche mete ha na ese Friday na ye me dan kasa na ese weekend na so ebekoye Akoma 87.9 Akoma mu nsem bre na adru so a mode hye na ya ma ba betena ase me ba be so kwan stronko so enti baby a wo hwe me free bia no join ye live e wo Facebook no so Akoma 87.9 sanso so na YouTube ye dem enso so e wo onua TV ma me ma wo akwa aba stronko kra e ma wo se waje bre na oni ye ba be di dwumen ma be dwafo atena se me producers aye kra do mo bo ejuma MCR ho bibia deda na kwemu bia ebo na ejuma technicians omo bo mic de na number bie omo nso so ebo ejuma kama ama bibia akoso na nsa na me
to so no ma menkan for posa travel and tour ma say omo ye dwumadie nwanwaso bi a omo abakro dua yi mu a kire se wonya o visa wi a o reservations nyina o ticketing nyina kire se baby a wo beda o hotel reservations ene de wo hia e wo akwantu mu nsem bia omo de ba bedan o de dan wo mu a kire se omo bebua wo ama bibia akoso even akra kumasi ticket kra no o de dan wo mu a omo ebua wo ma o nsaka omo hwehwe omo akira kwan e wo Mazin Macro Matthias Junction Amansia first floor Amansia house first floor ana say Morocco Adeshiman first floor Baba shopping center eho na obi hunu wo mo frɛ wo mo e wo 0205215495 0205215495 and I say 0504956360 0504 256360 won sabe kan omo na oni omo atwetwe enkomo 3p garlic mixture and na make for amawo ene ewiye say boost immune system oppression sense na wosro and I say itime ba fom ni nyina fadan wo mo na to edro ni binom o menstrual pains no menstrual disorders ni nyina wada o ma to 3p garlic mixture nenum stroke sugar level asthma chese Johnson na ba kokoko anase Johnson ya omo anase Johnson mu ha onyina fadan wo mo o sori na wafu ahye aye cheko wada o ma fadan 3p garlic mixture onoma bibia bededa na kwan mu na obenya dodo etu ewo Danny Herbal, Misty Herbal, Colinac, Apidank, Sansoso, Enna, Angelos. Now benye bi atobako bako. Ewo pharmacy ne chemical shopper. Echa Ghana hunyina baby a Asia. Frepi work natural. Ewo 0248 928824 0248928824 and I say 0201 000021. Mamenkai will say eya twa ebo fom a epai enti no wadaoma eya somu yie wokota senia ambo fom ampai Matadei Hospital enna me kanfo ama wawie se wayaresa anase wumpom pomuden hu hia wa fakokodan Matadei Hospital omoye general OPDs surgeries ahodo operations enna mechiri omoye ni nyina bi ewo ho no maternity care wonyem anasa wo ho sensem nyinara fakodan wo mo abofra ne hyemu omo ehye ni nyina ENT clinic free breast screening eye clinic ni nyina omoye bi wo mo gynecology enso so wo ho no gynecologist omo akodare wo adwumani mu ye a ombehwe ama bibia akoso scan ahodro ne laboratories ahodro no labs ahodro apeso ye ultrasound omoye ni nyina cervical care omoye ni nyina and chronic care so omoye ni nyina 24 hours standby generator no wo enti dum so kra de omo nsuro wada ma ambulance service enso so ewo ho no mpa edi ni dwuma hwehwe omo achi akwan wo Santase runabout Santase runabout Golf filling station nechi eho na obehu Matadei Hospital frɛ omo ewo 0244088918 0244088918 and I say 0244961759 0244691769 and I say 0540171409 0540171409 Congo ointment natural ventures cover by almost say o skin rashes ni nyina empompa hodro chese kakarere yam nantema propro chese wo honam keka wasra nkum bia manase wo skin na wada wo matutu amerika ne ko natural ventures kokoto Congo ointment ni bi ebema wo nso so ready aye kama na wotwa wawe mu ami aka se wawe mu fefefe se astrotef na wo nso so no chese wo dia frexe
nye flex we yen kind of flex fa flex na won so bibia endita na kwemu ma mema ne bebre wo ha obese opa ohwe onanse no ohwe wawam nya akono se prekesa chese more de seprekese na wawam ye basa seprekesa ampacho eno do mbeja akwantem natural ventures Congo ointment ni ubenya bi ato Dani Herbal, Sam and Co, Hello Herbal, Repash, Gapson Pharmacy. Christ is the answer. Ubenya bi ato honum frewomo ewo 0249017101 0249017101 and I say 0204616161. Reverend Sia Apai Life. How are you doing? I'm good. Today's Friday. Yeah, today is Friday. Why are you not wearing white? Because you always wear white on Fridays. Why are you not on I white? have white. So you did red and white today? Yeah. Oh. Red is the blood of Jesus. Red is the blood of Jesus. And the white is victory. Victory. Yeah. Okay. So you wore victory and blood of Jesus. Yeah. But your wife is wearing all white. Yeah. My wife is wearing cream or is white. I don't really know. I think it's white. Okay. And she used gold white. Accessories. Dim white. Dim white. Dim white. Dim white. What is dim white? Like white, but it's not white clear. It's shaking. The white is shaking. The white is shaking. Yeah. Oh, I see. I see. Today is Friday. Yeah. How's things going? Since Monday up to today? Oh, I'm already thank God, and we thank God for everything God has done for us. Okay. It's like when you speak in English, your tonation is very low. Can you please raise your voice? Oh, I don't have any problem. Okay, because people want to hear you. I know some people don't understand English very people well. People like Nanabila. Okay, he's not good. Yeah. Okay. And Madam Fati. Okay, Madam Fati. Yeah. Okay. They don't know how to speak English. No. Oh, okay. At times, I see. I teach them. You teach them? Yeah. That's very fine. It's wonderful. You teach them how to speak English. Yeah. What about Beluchi? Beluchi. Oh, somehow. Somehow. Yeah. It's not really good. Yeah, somehow. Oh. And you know, Madam Sabi. Okay. You know English very well. Because she's your wife. Oh, not my wife per se. Okay. I know he know English very well. Okay. Yeah. Obi amfa ne nsabo nkum kire no wa fafi enti ba kan fo yere Kakra. Na me ma ko ba bi Yeah, me de. bibia koso. Oh, yes nti. Ya tamfo na ebre. Okay. Now weekend you ube ya sorry. I may counseling. Okay. And consultation. Okay. Ewo Kumasi Airport runabout. All right. King's College. Okay. King's International School. Okay. A free and upper 5 o'clock. Match 5. Match 5. Okay. Edikusi we are 12 o'clock. Oh, okay. And no. O tenase no. Now o de ba no. Na me ka kire. Okay. Me count near me twam de asie ene ne. Ene ne ba. Anti no. Okay. Sabre no. Ana so obi wo problem na sa de so abi so bi ya omra erade na me so ebeyi afri no so. Okay, ye benya number bi e be free wo so 0244 88 14 55 0244 88 14 55 yeah that's it pa we're tenase welcome Mrs. Apai Life. Thank you. What to check? What to check? There's a one pona wo bo my body. Me ka so waje. Oh no, I'm just a second wife. I don't mind. I'm comfortably enjoying my position. Oh, that's nice. Yes, I'm the second wife, so don't worry. Really? I'm giving you respect. Yes, no problem at all. I take. Say a tear who I say in the HNE.
Minti metu mfre konwa no so sa. No me say I take am. Queen Savida brother wanka ho ayefe. Friday dey white na. No bibi ekoso. Every Friday we see en enyama kosen. Awurade eni yedini. Okay. Drew Friday say na eye me birthday kese. Okay, happy birthday. Thank you. Yeah. To menshira koneni. Okay. Yede nyamia se. Ene ya baye besum. Enra nkrofo bo waba so se emaya na omo se ayi mama nka bi nkyere wo mo. Emaya na omo ba no mu ade. Omo nkasa mema ho ye. Mama na ye nya sa ba ma bi wo ho no ma. Obebro ho ase obebu no obeye den still. Dio ya no wo ye. Nyame no do baye no. Wan kasa ya atamase. Na hwe ne ma wo de ye no. Wa ye oden. Eni mema no so ye mu ade omo so mfa ye sai. Awurade do omo si ho se omo ne nsi anamu. Enti wo de ne se ye se bre ho ase. Wodane wodane sibo. Wo wadwuma nyame aka no. Ene di so. Ya semu na me abranti e bi se maso odin na me se na me makwa asore me eyi medi what bi da. Me makwa asore me eyi. Oh me ngu me ho ani ma se ba me susugu mani mu ansa mama oba kwa asore me eyi me makwa asore me eyi medi na wo ba ma me no hutu ana mo na maso odin a nyame asore dem kra ya pam me na wo dem de se me ko won senti a e wo se yesi di be mani ai onsa wo nyame asembra nsem dorugo ntimi ni so mama bi di wa ya hwese de wani si me fana na bi la san ko pa ma me sofo acho sofo so onye me wa so o fere kwa won ko wo fa nsem say de oni no wo fa we de odi akire no se nka we nku ade nka eja mama me ba na mra sore nka kaka ade nya me be chicha adum nhira wa mane bi so me sofo reverend ono cry friend say ye record from pon sia oracle me sofo ma na do bre me a cheke no ope ma asem nzo ene ya akawe ma me ka wapamo de na wonye ko onye obi opekasa wapamo wonye say ye me the overcomers asori manyina me chiam ye me the afri asori Matia Yanko Charistic Ventures cover by Zahara Nupa wo German so medofo ya ma wonsa enka bi wo honam ayiya wo ya no se ya na waye mra so honam ye wo ya aso hu anu mpacho Zahara enuro no na obepe bi anom me pacho enne ye Friday enkrofo be kwa German jom enkrofo be kwa German jom ai enkrofo ebe sepe wo ho omu bezizizizizizizi nyoma me pacho ukosa no a ka wom the takeaway is will be taken and if you are not prepare yourself then what wrong are you legend and a legend ebe tu niema and what wrong are you me pacho manzanka Zahara nuo ni bi sene ebe ya oba ni bedwoma abeton niema papa amano I am pano so one my ya ni empanye mafunsa troka sa no ye pedie hu anke be ko zongo enti mpacho bema weekend de munya ya me ade a me chikura ne bema be sro me na baby I don't want to hurt you are you hurt is it painful me pesa ni o man me nya onua ba me nya ubusu ni me nya ma me prepra me me wie na me kofi ama me dem besi nsuo hie so mpacho enti Zahara nuwe ni binanno no ne prepra me pacho mpacho de pacho Zahara no na meton mo obi amfa side eye bi anhwe me nye obi abusuani ne me pacho general body well-being na so no on sabe ka Zahara no o de hia ne so obebora pharmacy shop ana chemical shop bi a wo so pe Zahara no ni bi ato mo be ma na waka wo hawo a pharmacist no be yi ama na wo nsusu akono ama ho ato numbers no a wo pe dodo atuo 0246348334 0246348334 and I say 0248569335 0248569335 of I dey help say come on me to me bosa na ade na ya aba na ya kem adu afati
Baka di sala. Baka kadi. Ya jida. Nene kwa ya jide. Ya jida. Ensunende. Say ya jida no ajise lafia lo. Ya jiki. Ya jike. Ya jike. Lafia lo. Lafia. Bibia ya lafia. Bibia kosu yi. Nyame aduma Monday anase Sunday ye di sala. Wei ana mukum na ntwie no. Me pacho me pese wotine fidi kase yesu hye yebo. Enam no na ntwie ne hefa na ade breye. Oh. Mean to mean fat one side in Bremo because oh, yeah, penestre no anana chacha. Yenye ne sa. Sa. Debi. Kana na bila de nko pena chacha. Yenye ne sa. Doctor bi entia onam. O ka che doctor say obedi ewu. Ye che, ba untimi ntam part nkocho. Kocho obi on. Enti wo di achacha no twitwa na che. Efa ewagashi. No apa de mean to ba mo fresh in there. Ade na untimi no a. Me nya ho. Okay, ye de nyame ase. Bibi e ko so mpacho boy ye kremuni. Me kuna na me bo. Okay, ukunu ye kremuni. O baby daddy no ye kremuni. O mana papa o ye kremuni. Na me ado me ho ye o. Me say o mana papa ye kremuni achia no mane sala, mane baka de sala. Emfa ha. Mane baka de sala. Ya de wo kan emfa ha o. Sir. Ai. E de nkramofo nyina ye mamu baka de sala in advance mama na me boa. Mitrim kwa ewrade enje mo mpa ye ntum. Na enam no muma bi nso ye so. Muma bi nso ye so na ye nchiri nam so bolokra na mba ya muma ye bi. Zonkom ye benno. Die wo de ye mpe muma ye mo ne nantwinam ye dam asesa mo de beba. Tie na yaba ye besun. Enti no ye be ko studio bi na enra nyame ye yadoma ye dofu bi eye yado ye kakraka bi enti enko studio bi afa ya sister no a spirit bi edi na oh shit and na Friday manwa pa oh my goodness spirit bi na da dwamu a won mo na konhoma no odi ni free enne masaka nkafra eno anu no asha akomanu o ona daso no ya sister yo daso wo ti ni so bi apepa na ni wo mu ni suo si say ye bom pa ye say reverend sia apa life intima spirit ni intimi ni bi intimi pa chow ye dofu bi ayado enko studio bi ni enko tie de ye koso ena ye Friday boja ye di wo the road is clear nana bila kantanka my feedback nana ya papa okode mpacho ebro nene manumbi ayati ni bona uju ma yenchia etifo ni ahwefo na yenna wase muasonko a omo eboa yen emedwumadie ekoso yenua ba ide di kan ya oba ye sene ya nyina yenim no na saw no na areho atifo adaro ma mboa ye ma enya kakra di jan kwan da no ma yedene hye ye sofo apa life nsa sofo apa life by my feedback nia esi ye bra ba soro honmo sister nanka sanso by the second day eba be kire okọ honmo sene ya nemesitie besi da ye ne kasa no na ose sunsum no ema biem empaye niguso ayebo edita sofo apa life achi se ruade nya adom na sabra sunsum yakoda yi wona na ho mon sansore ema biem ne nua no ne ho intime ento no na mom na physically na ne ho edodo no one ne bade nyina ema we kan se ba bi mu dampo na ma wo ne ntontom ne adenti ahoto ni ho no mo na se wo kura nyame amfafi ankowo kura ba be kan ba eno ne nam so ema se menya nuru ho no mu yi ni ntino tiefo ntiase enya nuru ho de atoso ntem enti ya de tudwa sre tiefo se obi wododo prapra bi mu ana se etifo timi aboa me enya wan room bi kitua bi kura me nua no ede ne bana kwa kodemu ama ye ne asre be ya kura no obenya be papa da ama ono so watimi anyini yie na ba me so anya asomdwe kakra enti emu na opani ba ko freye se owodanketua bi won hodomo ye mehwe se ebeboa no dia ye mfama no opani ni din ene Dr. Ampoma
Dr. Mpoma obi e boni dia oye herbalist me hu no be 23 years ni o wabu akwa makro na waye adwuma no be 53 years nti obi a ntamo ha de kumase ya de bo Dr. Mpoma obi anim ono nkasa ne freye tie nura na nyame adom ye de anu aba no kokodure nti mu amohwe TV no any Facebook no Dr. Mpoma ne ho na mene no etia na ye di nkomo no beluchi sa sha ase na etiefo ne ahwefo ehu Dr. Mpoma opania ye kana asemu yi na yekoe no ogie sister no ofeso pa geno ofeso pa de anigye enage no wose waye bida na de sanso ye papa no ho ne so wose oba ba ko a ogie no sa no ohwe no sa oba no no ofiri wale na ho anso so ne enu aba nso efi internet se ba ko akọ ama ba ko aba be sha na mu na ba ko no ofiri okọ no de nyinsen ne koye okọkọ wo ye na o ma bie mu no we so de ba na ekọ nti papa na kaso so no ankasa nso nyame ehira no se obi de awo anase nyinse eba ofia na so de nhira na eba nti wo so yemu na ofre na kwara ba ko moko kire yen ba bia edan no ewo nti ye kọ no no ni efie no ni fie na ankasa na simfimfini no na wo no ho no waye attachment ni bebrebe nti wo be 25 rooms anko 40 ho ibinum han ibinum so ho mo ti ho kwa ibinum ho no na de ache wo mu mo ti ho ne bin so ho no mo a obehwe ne ho yare o mo ne ba atena kakra ho to na no ko nti no ye nua ba ne dan no na papa no na ha no isan say ye dan a nanka o de niema na egum niema asa won pe niema funu ade na ko ba no say ye nua ba no da bonten no no se da bi se ye de niema be good dem ma nipa da bonten de ne nipa mum e me da dan num nti dan num ni ohwe mu a wata crusade ne niema da ye tutu nti be koduru ho na no hye na brante ba ko se won hwe no niema ni nyina emfiri mu no mo prapra mu nya ne kama to hwe sili na wabo ba ko na atu ti nyame ya adom a ye be kwa akobọ na hona asili na fe kojo kwasi sako chikakra beluchi sa video ya sako chikakra mosen luvers no so na ete ho no luvers no so say ye kohwe ya hihye dada but say bo akire net so the bayan tontom ne ada na ye penti dan no mu one day also wode ama no o metene mu ono anso so besa anso ama na dura no no mama no ho ato no no ye kama na no ho to no wie na djuma na wo ye no sa baya na ni gye ho se wone ne be ye adwuma obefa no ane na ye adwuma na watua ne ka se commission so no penso a o wonuro e wo hono mu a ya nkora bibire ba bagibi kokoton nti obamira kwa koton na wo commission da so na ne e dey no kone se onya 1 million no ubenya 5 million no e wa osika na odi ato ho wontua water bay wontua lad bay nti no senia etino nti enua ba no nyame adom Dr. Mpoma dawroma oje no papa no nti ohwe mu a ebere koduru ye na me mom ba bi tenae no one ne ba no omneti ho no no nti ohwe papa no n'adwuma na wo ye na nse nkofo ba hospital nti no ba bia nkofo tena nkunya ne sisuo no na ne ho no susu ni nti ha ene wura papa na nkasa ho no mu a ho no ti ada bia Akoma FM Onia TV ehwa na da bia empo nu ekokodure ne da ho a na ohwe nti no sa eneti nti ese de enua ba afati Awurade adom Dr. Mpoma asonimu amaye enye wo na yetiefo nso ne ahwefo adawroma ntubo kakra ya omo eyede man so yekon so no ye man bi kakra ehye ne nsem oyo bayi papa ontim koka bibia ankyere no akwara aka ne ho sora no pa akwara de obesu hawo nti sere bi obetime nya bi kakra de ahwe akwara no na didie mu ni mankitingiti bi ehia no eso toto ne bosumi beso bosumi pieto eso to bi gu ho ti nyina no ya nja no kwa amana envelope kakra ya kuta no a ano so de behwe edi hu djuma na papa nso ahyebo se na Akoma FM so na yenu aba na ba no nkyɛn no so befa ne se ne ba na ne yeso ye ede boa bia no aye ede aboa no nti akwara mbom na me nso mi tu ne fo se enye se ahokyire mu ne nyame ya adom bia so ne mu sei no beduru ba bia obegye hine no obesori ani fie ofo aba besi ayi akan wo sori a oye oba wasede se oba de se wo ye se wo ye wontimi fafie ho nyina ma obo so obepra na nso so mu ani mu nso so ensai mu bi meka ncho sister so ne pra ho asiesie papa no nso so se oboa no sabe papa no bia mimi hu no nyina ne nan ba ko yetwa tra no kotodwe no enti nyame adom na papa otimi koba ana nso mfana sore se mni agro ne fie sabram no kase okompaibo nti onye obi otise na ne tie so nso yi Akoma mu na bra wo ho ase na ne ko so tena wo yesa
bɛkɔ akɔba sɛ kyerɛ bi mpo woba ne ba bɛnyini fie hɔ aba bɛka hɔ wonte ase mpo no aba ba bɛyɛ fie wura sɛ wohwɛ obi adeɛ yi a ɛsɛ ɛka wɔ hɔ no mo nti me nso me ne kasa biara na mmom no yɛbɛma yɛn nan ayɛ ntiantia ɛwɔ hɔ no mo ne akɔhwɛ sɛ ne asetena mu te ɛne sɛ ne nneɛma ɛsi kɔ na me ogyidie so sɛ bra no so ne sɔfo apan so bɛdi nkita ho na ne akwankyerɛ ɛwɔ hɔ no nneɛma ɛsɛ ɔyɛ nso so no watoa so ayɛ na akwa no a wada no yɛde bo ato no so no ɔda n'ani tekura a wantumi ansɔre because sɛdeɛ osi ɔte n'ani osi bɛtena ba sister no so no deɛ a ne nyɛ ɛyɛ na ateteɛ nti ɔbaaya na nnura abu akwantuo nti Dr. Ampoma ne pet on net no ne ho ne ho ɔne deɛ ongyegya no kora yɛdi amane no ɔte nkyɛn uko bi fia ne pet ɔwɔ na ade akɔhyi ɔkra nti Dr. Ampoma papa Awurade nka ho Awurade nhyiraw Awurade ntrɛni mu nkyerɛ papa mekana sɛ obi te sɛ Frank Taylor we kan sɛ o ti papa no ka bia wasɔre gyina na so otwa ne purse papa we obi ayem yedie enu abema Dr. Who sa no wo hot fm kuma sia no ofiri no ko ye ono so on nam no so me hu Dr. Ampoma papa we obi ayem yedie free Bempah aduonu miensa me hu ni minim sɛ ne yem ye pa nti enya me nwanwa sɛ waye we amaye nu aba no da na nabila ye beda wase pa na ya da Dr. Ampoma nso so asi nyankopɔn onhyira no na ɔma no nkwatenten kyerɛ sɛ ni yeze ewiase ankasa no boafo enana aboafo no mo wo ho na no mo enna mama eda ne ka che Dr. Ampoma nyame nhyira no baabi obi a wonto ne nkwane na ma ɔma aduane so mpade fie da kyerɛ sɛ wonya wɔma de oni bibie di ti Awurade mfa nnuane sika ahoden ento ne so edase enyo adwa nana ya then ye ka che be ka che papa ni se nyankopon onhyira no na ɔma na hodene okay ɔma no kwatenten papa ya wa ya ma ye nua faati enso na sefoɔ eso entre ɛwɔ na sefoɔ eso mane nso papa no so nkoa ne nana no mu nyinaa nhyira ne bi enka mu ya ye bɛkɔ so ane asre etiefo ye nwie sɛ de ye hwɛ video ye wo TV so a ne sɛ dan na nkasa wo sɛ ye mu renovation kra ye papa ne de waye bi so obi de dan mu a ebe ma wo de waye bi untua light bill untua water bill etiefo mu na ceiling no ene e dan ho patch eni omankete ye besre omunye yadom na yentimi nye dan no ma ye nua no nya baby pa ella ye das pa na minimza reverence anso so ade na chiwade ode aka no ne de chiwade na ode aka no ne de eye den spirit na da on so we be spirit no we he omada spirit mother hey afna pre ya wuntina asin wi kura wo chia na ho te sen kwa mama ho akwaba Pashonia. Wo te sen Pashonia nkopado. Odi ye ho ye. Me pasho. Ye frame Owusuaa echa. Pacho ya ma one so. Me pasho. Kasadi. Me free asante bekwai. Amo. Asante bekwai amo. Me pashan na meti kokoben santase. Kokoben. Me pashan. Oh, okay. Am pacho emre bi etwam be 10 years ni. Eh. Nana bila. Ana de wo baba ye de otena se obona mani o ye misa no kwan so bibi pam no wapa ampo eh akwaba Pasho ye nua udin de sen pasho e from Owusuaa echa e pashan ah oti ahina makoko mi e pashan nti 10 years bi etwam ye den e pasho na meti obo ase himfa pot e pasho nyame so okay na me ko hia belebi ana o se obewale am bisa nse wo yele o se debi ana ono nso bisa am se men nso maware na am se o debi ba na ma wo baako me ne nipa ne gyan ba wo ka kire ne se wo me ba cha ni okay o se obeware me na me ka se sa na tie dia
onko hu mabusuafo enti be 2 weeks time na ko hu mabusuafo be kwai amo honom ti menene ko obo ase ko tena ya no be na ko be 1 year na me ko nyum menene ba panini e na me wo ye ti me wo de me sa ko nyum de to so nyun first ne yete obo ase menseku eni etuko obi nsre twen ohu na o ka so be ware wo no odwamu ansa ko obusuafo ho anasa ko obusuafo ho ansa o ba be dwam me ba show one me die answer me ba show 2 weeks peno me ba shine o to ye wo de 2 weeks peno ene ye Friday kabia it's impossible 2 weeks peno to na wudwane 2 weeks peno odwamu ansa me ba shine e ya se no cry baako no cry de me ba shine e di say ansa me fa show o se me pena ko hu na busua na na se ansa na ko busua no bedwam no o se o pena mu dwam be dodo o say ansa mo ko busua me fa show baako pe ene na de so ni dem o ti ko one round ko hu busua de na se e kwan ni ye clear the road is clear ene Friday unti e ya me mfa ni serious why e ma ogunfu me na mo me why oh me fa show there nti ko hu abusuafo na ye den me fa show e na me ne ko tena obo ase okay e na ye wo nkura mienu okay nti di etwa last no e na okofa oba na won hweme mekeka mo ne wo miensa me fa show tu oh okay me fa show mekeka na wabo me mekeka na wabo me sa nti minyum echiwe no utwa masigi wo ma emoji tu me e ma mekoda amango ase hospital nti na je se de yeko na ano de no won hweme e na mba me ma me honom me papa nso ye wo hene na papa frɛ no e na ya bo de ne fresi mi so se me nka nkere papa se wa ye boni nti o ma e na papa se wa ye boni on pepe ne me pa achew wa ma na me se sa na tie dia me nsa nko bim na me te me ma me ho wa won hwe nkora no ti de be ne se minista mi di nachi oni sta ba aku free krum o mko galamsi na me ka hire ma me se ma me sisi me ko galamsi ne sisi di eden na ma me se wo di akura ketu ewi ko na me se sisi e rich nhwe nkro me ye den e na me tama akura ketu afempo na watana sie me den ko di galamsi sa me ba na matom half bag geshia ene ma na ma ye for yes na me ko ti me di galamsi sa 3 years afidi me simi ntumi bi enu echi mesa kwosisa koko pai wo kurase na rich in fact 10 pesos maka be 1 month na 1 year en wo de 100 cedi bre me nana enu me ka sa me ko chi no wo boase na me nana de maame ena me jai enti nkura no school mu first started ye o na betwere nkura ndu krum no de wo mkoye nkura ni di say answer o de wo mko school mpacho be 4 years okay ti wode wa mkoye no na omu hie school atare me ka kire 120 me na me pam school atare na me de ma oba no ti be 1 year no no nso pam school atare 2 e na ode market 2 ano e na nkura ni ko school ya e wo ma no wa send 30 cedi 40 cedi no wode aba me di bia me so na majenisa afedi e ho no ma wo se obefa nkura na ko obo ase me sesa wasi yan wenye school mu ko ama wona msiu so wenye school mu ko ade obefa nkura na ko obo ase be 4 times ode wo mko onfo mu nko school no ode wo mako tira na me mako na mako akofo nkura no me bla ba ako maye no wo fa sa na me frɛ no wo fa kufi sabe obi pa no wodi no waboa me ne yakotwere nkura ntu kurom honom na rechi na sa aba wo se be fa nkura no di twela se kura de na ma wo ketua o sa na kometi chama de letter bela mi se hia me obo ase na me se me pa cha dan wo se wo ma ne papa na mbo maame ama ne se me nko ba ma nkwa ampenifo be ka se me mu ade nti se me ko ti maame de tini mpa nso na me ko obo ase council ti mpa na mbuza ampenifo se mpa mu chew me nyankra letter ba se mo se me mra ha no si na mpa mu chew e ba asema ena o mo se bela bi wo se e frɛ ne ya abodi wode waba ha se wo befa ne mane pa obo ase ha na won so wa befa wo mkomkuru na me nso mi chirim se wo befa wo mfo tam se wo mfo wo nko na me nso me de na kɔ ho no mo ama skebi o se witua ma me trema se skebi wo entua na me chirim penifu no mo se ya sa bla na me se mpam chan no mo se wo de yako nya me bo na suki sa bla wo ba ye beje lolo fam na me se mpam chaw mate na me kɔ nti 1 week ne so ye no
ena misani ya bo di ko hyiaye no mbisa na no asem no se obefa ankura na ma befa wo no mo se wei wo befa ankura be 4 times o mfa ankura no ko school enu ntina wono nso befa wo no se sa na tie dia o de ankura ne be ko ne maama ojakubu na mpelifo ne se wo de ankura ne be ko maama ojakubu dia maama ame na amra woni wei ni na maama na antia se se ankura no obeji wo and we see you 1 week ni so na me buy renti ma anko nti bo be tu na ya bo de ni frame me say me wey na me say mba ni yale you na me say na mo ko ho no na wo sin aye ko cancel na me say ada na mo duro one frame na wo say one frame na me say mpa cha na maame e koy wo say maame anko na ni maame nua e ne ko ho no na me say fine wo de mate nti e wo no mo na wo sa buy say yikuru mo say obefa ankora no me maame ho me black fi ho na me say say ya bo di wape school mu kwa mangro se waye bibia wi na mse mpacha mate omfa no omko no de omko ya nti di be tourism me fra omo ye osian be wa amante omo me ne omo kasa o se me kwa ha me kwa adwuma omo ni minchen mse debi ma me asem we de menti ase maame na ya wo frɛ na na se ya buodi me pacha ya buodi na obefa ankura no ko obo ase be sire na me frɛ no amse ma me menti ase rich nka no kuro me frɛ rich bia se me ne nkura di komo odi mi si ti sa na tie di a o ka se obekum nkura no ya me che no e wo bekwa ne wo fa na obeba ne be no me frɛ no esi ni so ampampa na me frɛ no wo fa na ojakubu no so ko nkala ne den o se oyi nkura ne frɛ ho di a me make skasem bia enkyere no nti na den na ma o che no me ba cha enu nti na ma me che no won sa anhwɛ nkura na ma me che no ti me frɛ se ni wo fa no so ojakubu no no se rich di wo de nkura ne beba ha no musi nya abotre me frɛ Miss Easter eye rich ne maame na wo fa ne frɛ rich ne maame ti wo frɛ no se yako eye no korɛ na me ni Easter korɛ ko ye me papa fiu ti se ya bo di korɛ ko eye na ne maame no no ko ja nkura no wo am se ada na rich yesa na ne wo fa ne se yako won pese ebi a nkura ne beto no mo na na se mpa akyɛw maame hu bɔ ne me de na wo mpema se ni nti na mpese nkura beto na se wo de sa na tie dia me nkura ne ntena ho no mo na me se mpa mo kyɛw sisi eden poti na esie ni nyina esi me pa mo kyɛw de esie ne se nkura no me di wo mo ko school no nkura ne tene fia be 1.5 year ya abodi se ni maame apamo nkura no enti wakoja kubua mo bi aka kyerɛ ne se me na makofa nkura no ti won fa nkura no nko school fine me kura me nti se esi abo mbiotere 2 times scanning nyina ahye nkura no frɛ me ama ye ni di you na ma send ma ye ni di you na ma send ya papa ni was saying if I show 9 years na ketu odiso be 8 years me wo penny no wa antena se na menyam ke 20 years wo mo boboso nti we o 8 years o mu design as akọ ware okunu a won no osisi me ba cho eche be 5 years kura 6 years ansana me ko already me no ho no enti scam enkura telefia ka kra ne 2 years na me frɛ ya abodi se rich sisi me pese nkura no omuko school matene fia che enti be yanke firi obo ase o hia me yekuru mu amo na yankope school mu kwa mankura no ya abodi ka kyerɛ me se wo de minkope school mu kwa fine me se matem me koy me kope school mu kwa omuka ase mtuto busu bi mfrɛ ya abodi bo na mane ya abodi ka kyerɛ me se woni ska ode nkura ne ko school enda mia na mto school busu nyina ma aketua ne panu no school mpaboa me to bi ade tretre na me de ma wo mo na nkura no start school madam bi a wo yekuru mu ho no mo sibia mi city enti na madam so open nkura na so onu na pound school atare e de ma wo ba no say si atare no kura mpa ye ne ketua ya abodi se 1 pound school atare bi ma nkura se nkura ne be hye fie ntare o so wo mo be hye mpabo so wo be hye atare o chire mia se wo ko hu nkura na e ya rehosem meti wen kametu ya kasa be ma me ne ti sesien me kasa wo makom de mia na ma bre nyankopon keduane bi no wa me pa kametu mi enye eni enam nkura ni ntin madam nyankopon ni me dancing nya 10 pesos se enfant me ho me kasa me no kasa ifra na pa me ni die me medinen me dia send nkura no enra me send wom se 10 cedi ni manyo 20 sika mini pia me de send nkura ntim mia mitiwi nya 10 pesos fanto eyemani brisa pa na mpamchew me ka kire mo ti ya bodi enhwa nkura no na ansen be boso mienseni ye penene operation me wo na DBC ni hanu musi
wo me fu yesu kwa o nyinu ade no nso nyini ti me kodi pa first one ko galamse na me ka kire ya bodi se menya kakra ntin ko no nso mpa kakra mla de mfa ko ye akora na operation wodi me ne maka be 5 years ni na kire se miya ma fo so anya akora na di benyini ebi nso onyina na kwa akwa no ti de ebe ne se me bele bi o akra ene bo am 5 million ena me is appealing nso we film ne ba ono nso wa akra na kosi nso ebo am 100 cedi ena me anso me kakra da na me de so ena ye de akra no operation ya body ko send this sika 100 cedi ena o send enu po ba ho ye no operation be 1 week e ko na ya body bo na o ma me 100 cedi ena ye chiri o send 100 cedi ena o de ma me enu anu me frɛ no me se me di frɛ be 1 month me frɛ ya body a on for me ko da se me ko ji obi fo di frɛ ni sesi ya obefa enti be eyini de maye mensan me di natam me frɛ na no won fa sebe me ka jense wo jimi sebe jimi ni ena enhwɛ ne ba me ka sama anka na me ko so ya kire se so de enter boys no wa for mo adwun obi akọ mo 100 cedis afi 100 cedis bo so means 100 cedis na ma no so anu oya enu ba ko no se den nyame be ye ka wo ho no ma aye bi afo ka wo ho aye bi da ka wo ho aye nkofuru nyame be kire kwase ebu onye ka batakali o se den no waka se wa pamashe no waka se so chen to jempata onzo ka chen so aye den nti me pamucho me de maka me o ka chen no o ka chen ne se monim na me to sebe me ka chen se onu no de 1 to 7 me ba cho de bi manu oye o me ba cho de bi de maka me mensan me ba cha me se onum nyansa nko behwe ne ma onum nyansa o hwe ne menti onum nyansa me pa cho ne de me ka sama azu ajimi me pa cho me kan no wada me ka chance ni mu aso se chance ni mu aso nyina na se mu nyina ma ye de kai se ni mu ni nyina ma ye de ana we hu wo mu ma onde we hu se no wataba on na zo adwomfo me pa cho se na ni mi se na ne wa wonye sa wa wu mutu bema se bi bema we jimi de first day na atu se bema e die we jimi watimi awo mu awo mienu na ye shia wa se hu na o friend na bless the day I met you e shia wa 2 weeks ama na ye virgin oh me ba cho de na no bi awo mu ba fie be de ho wa ko hu abusuafo we de 2 weeks owo mu mienu pe wa ko hu abusuafo nti we die nyame yi ama me awura de me da wase ene de wagimi rich ye driver wo fie ha rich me chiaw na mu manya sa rich no a ondo mpe no wase ondo hwe na mapa o sha na ma this is the mpamocho e kano da ho no 600 Ghana me plan say o jini sika o ka zo wagimi no so ka da nchire ana wase me nso me kurasi na so me se kurasi ni de me ye de bi o ka chim ntimi de me se me kurasi ni etimi de me tum se me kurasi no no so e ka sa say our the road is shaking bema wagimi ni oba kurasi ebe de our say awari yede no so ka so yede me fa cho na no so se me kurasi na o ka sa na o de kire me e say say ya akura na operation ma mo ka te ko no me fa cha no mu di mu watem sa wie ye no sika ba yo de be hwe ne ma edidi atem na ya na meska na madam basho eye ni birise mu minim sana be ma won hwe ne ba sister wo de sika ncha na me na kwa hwe ne ba nti sa didi atem na ya mu didi no mo chiri o ya friend no me gege me ma no udi na to se me gege me chi watem didi enu kurare udi na tem yo so onim nie me ibi no ma no de aboso ati ase ise nso mo lollipop ni wi tofi we dibi kura ne nam ne ba bia ase we jimi no hwe ne ba no wasoma enti se ka be ne da ho enti mpacho se me bla na obo ame 5 million operation me fa shine ono buy umi na no nka nche me se wo jiska so wo hwa wakatre me fa shine e na me is abanon so ono ne maame afru ti yaso ku school wa akra eno so wo je nti akoye 6 million aha na galamse na akọ enwe nyeska me fa show
ska me nya ye no me de hwe nkura no na sise wo say mente wase ukuna bodwetire wo ye adwuma o ma 9 years 9 years ni 8 years so mo nyini o mu di apesie o mu di fufuo unim de enye se de be ma na ye na ye o but aso ba wo bo wo so timi ko gala de e de nti na be ma nhwa ne ba still wo di na chi menka say de wo ye ne ye ye Ghana mra wo ntimi anto pan wo na wunya akwala ne namba kire banchire so on nam ho no Ghana ye kora dɔɔso ye nka say nkrofo wo bi nka ho bi na wa ba wo na afrem no ntimi nhwe na enwo e ba atu na hwe egu bed sheet nim eyo mo 2 cedis usi wi asa emu ate wan what you say enti no samo na mu ntimi kwa wo so odigu machi na egu fom ye nka say wo ana meboa na na bila asay so odigu na na wo achi na emese nko hwiegu we de ayi enfantini bi na takrade fo na enfantifo bi amohwe mechiam na one ne girl say be ma na pese oba na wo e na oba na so pese oba wo enti one ne da na odigu mu wi a na oba na ko butu on the first na kura ba hye dem ho no enti ya na adu kura ba no mbadwun so mu no na oba na ko akotena kura ba no so no wo chim we na da ko akotena kura ba no so chim na be ma ne da say elechim mi zagum elechim ma na abesin sa spatu so on wo vom motu na agu ni nsemu a wo hwe agu enti ada na ambaza obawo ankwachim na elechim eza say elechim na wo chimgu wa wumu mienu wasa ko galanse na sa wo oba kwadofo wo yo oba wo bo wo so enti ada na ahwehwe wachi wonim se bema krogo ni bema wo ho na wani wo ex wo ma bema ni mema yo wo life na nsipi ukuna wo ne wo ho sisi abo bo odetire ana wa wo mo so mesika ne nso aba na hwe oma na wuni wani free bema no so na still na rich na ni na santi di ne de se ya obuodi ana rich ana ya obuodi wo se wo bu ukuna ni ntia madam Pasho, the minimum say. So we see ukunu no complaining say sikana adema wo mane ha no. Kanyi nyina ka me Pasho. O ehana na ehano. O de ka kire. America say. So we adwuma. Na say bia okuta nkura. Na be ma na amwawa. Enye den scan e behye. E na me nso meti won last year. Me yare ya enya agoro enye nyame kura nkamaru this year nso sa be ma na de wuti atenya me ba se si eno nso me yare wa boka panya asam ketua na me pa cho unu kunu ma wo sen e ba sho ya wo baako ma wo ba na ukunu so no wo mien so ntimi nhwa nkala e ba sho obetumi ahwe wo nti ade nti na wo nhwa mien no nka me nka se de ukunu baako na ye ne enye because say ye ni mkrofo o ma wo tu o ma wo tre o mko ware abe ma na je nkwala ne kan enti se be ma na ne to odo pa na so dwen wo ho a wo ma tu pe bantu fo ye nyankrofo ma wo hwe ye ma na yo ye nkwa agbozo ene Friday everything is included ye de be wu wom ene ye nkrofo be ko nkoti dom enti ye nkwa agbozo ho mra na bila ya de na wo American ye betrase ya ye muto ni ye ba ko pese no man has expiring date je be ma wo mu ya ne be ma no enwu eno na ye main muto na ye de enam na agbozo he ba clinic no enam juma pa ye boniti na ye one grind ena kumaso fa fra asem mre kumaso nti ene ye de ne abepim kumaso da ye bo adwuma na mom ye pese enyuma pa no a ye ne ya resa papa ye san wo he no no so no ye de brew no hwefo na wo munsu hunu say yes agbozo he ba na clinic papa bi wo no mo a esan ya de akase anyankopo adum ti adanse ba na eba na agbozo he ba clinic ni ye main we no na me ka kire won ye mema ya retiti na major ye no he no na other treatment nso ekeka ho na ene no me start from prostate aye junso mu ha no prostate enlargement no na me ka ho asem ye junso mu ha obia sebi
mema no unyine na scientifically na o bladder na na sabi o prostate nso enlargement kakra heden bem ese unyine na prostate nso nyine na prostate we have the PSA and a glands no eno ena ya de mienu asabi producer e wo bema mu na ye ka prostate te se na ma ka kire no bema asabi producer bia odwunso intentem anase odwunso ana dwunso no ebia kem adase sabi producer uko dwunso obe chim bibri ansa na dwunso no aba gozo he back clinic treat we nyina e wo hono enti se bia wo urinary difficulties bi na sabi producer uko dwunso na sabi e wo se dwunso no you sabi wo bema wo se dwunso no ba no bia gisa wo de brebi ene achim bi ne niam bi eka ho anase wo dwunso wi no wanka se otumi se dwunso no kra no ensa dwunso twanum inti kakra pe osasa kodun so apepa cho yade o so odi weni kire agbozo heba clinic oba ye betumi aboa oyi papa na sa yade no be me biara ona mo ona wo wiase no ewo bi sa na mamenka no because be me bia ewo prostate eda ne drubenum inti be me bia ona me wiase se seven producer obetumi nya prostate problems no 80% if you say eno enema otumi adwunso na odwunso ne yi na mum so wedi from infiability say 30 years now because of your source of feeding to my started from 30 years so we fi eduasa kono a e wasanka acha bosumi miense bia no kono akọ prostate test now just enlargement bia ema prostate no mo a eno ebeboa we papa e prevent from getting prostate enlargement no hu bia etie it say bia wonya dada anase obai ho na obetwa scan ni bi anaba na obai test me no so prostate problems a agbozo ye run this test nyina na service ni nyina obetumi abai ahwe Kumase hano mami fa yechira kwa ntubia ye wode chem so main 5 old insurance junction pe na ye wo hwe screen so to me say numbers na egu screen so e bia na ode team radio no so numbers na obetumi afren wo Kumase hano no 0553 41 77 52 0553 41 77 52 ene Kumase branch number no mami subium ema 0553 41 77 52 0553 41 77 52 ye what ditcham so main 5 old insurance junction here na wo ye she edwuma se from 7 o'clock am no pa na upon 5 pm de biara da akbozo heba clinic ye edwuma o kira nyame adoma me kase nyina no ye screen ya hodo nyina ntumpa so hu se bia ya de bi e wo ni pedue ma e di unya na opese anase e bia unyare mpo na pese obehwe niam ekoso wo ni pedue mu I think say no so ye the best option wetumi aba agbozo heba clinic enti o kina ye prostate screen na hodo nyina e de ama emema no na waba behwe niam bi na ene no o se insured to na weather no changes ebem kakrakra no e basa ye benya bibi to say bia general body pains and say joint pains ahodo and say body weakness especially mo a omanyini kakra no ntisa we experience ade we bia we ba agbozo heba clinic e be ma treatment ye papa e bia na sebi onan aye tutiti edu anajo asebi odo otiro nan entene obi ho no mko oti afoma na sebi bi ehye na asete se foam ni nyina agbozo heba clinic e be treat ama sisi a weda de aye nso no e na America no etumi e ma sebi ya de nkitinkiti bi eyiniti ente wo se oba na onso be test ahodo ana se screening na ye no odu hu e ba bejim ma me fan cry de no entubia o ye wa kwashiman ye ben kwashiman Chiefs Palace na ben kwashiman na himfie no e ho number na 0241 75 02 82 en cry number na 0241 75 02 82 e bia o ye be ma na o hwe me na problem to be say erectile dysfunction how o ye be ma erectile dysfunction how what the infie from 40 years echo afi wa utum se sabi obema eda wanimu enka na mpo no wani bo yire ni mu ananka no ankasa apiganity enti wo mpom frɛ no wa ankasa no ankasa hu bibia na anka bibi aye bibi na so enne no umfie no kɔ enimu no ai se sabi o be ma na se no a entumi nsɔre papa eno esɔre bia wo kɔ yire ho na akɔfo people to unyini no bibi wo ye ni pedue mu a ye frɛ no testosterone a produce hormone na testosterone no e wo be ma bia wo testicles no and produce hormone na utibinya erection na unyini no na eso eti na me ma wo typical example it said what udi nsuo egu robem na eso na egu fom more na nsuo no eso kokoko no e dan ya nsuo no level no e be drop
e drop ya nsuo no weight no enye te say de sabio odi go bucket no first no sana mema no yete testosterone no e wo ni pedue no produce hormone na udinya good erection enkane no level no wo suru ye nti na wani bo yire so a na say sabio hu abaya fefefe bia na ade na nkasa na paganity but can you say unyini no due to poor testosterone production in the system no e be cause bibi to say hormonal imbalance it will go say hormones na e produce some na utumi gina so ebo adwuma no wo say imbalance nti e ba sa ene wedi 40 years and above just so pray and son wetumi aye baako eno kra no be ma na sorry ejina so aye bia 2 seconds na sakofom ekofom eno ano no agbozo he back clinic ye treat erectile dysfunction ye papa oba ye boost testosterone hormones kama na ye na dwuma te said ye pepepepepe into we kra de what wedi udi mo ano nti from the age of 40 years nyina ekokopim infie bia wedi oda so tiase ye si be ma wu ye be ma wu no man has expiring it age a number e wa gbozo he back clinic into to na mo na bra numbers na egu screen so e bia uti me radio no so o akra 0241 75 82 o akra 02 for premises 0241 75 02 so ba cho kuma se ha ya me admo china ko nya doctor me trans 0553 41 77 52 ba cho kuma se 0553 41 77 52 Pacho brother be treat sa erectile dysfunction no na orthographic no ntumi akenkan ya obi ebetumi akenkan ma oye papa onya de wo mpem no na obi nso ya de age no number and a premature ejaculation no eno no de e kati across from the 18 years and above general premature remember biti one more sabi ono be hia acha yesima na ba ko eno ano se wagem eno ano no now so sabi nka we young 18 years to 30 years then kwatia oba na mienu watia na miensa enan na ko hu say yes bema epi na mo me ka say sabi producer say opie na sabi oyiri hu okura omfilishi efise onsuru na bema de so man hu yehu na kwa abefa so man hu yehu ne say nyesa beto nsa ba oyiri no na mbom no obetia no ewo mpem akọ 3 4 no no ankasa oba no twene to no odwu eno na man hu say yes bema abafie na mo me ka say premature ejaculation ha minua okoko for bye wakwa ye 5 seconds 1 minute kura endu de bia menti ko wase ebeba relationship no na emma e a no mo hye na mpehwe na emma chen na dia emma epem ko so etia ne ye won pegum say yes eno emma sebi producer emma no eni egiye papa nti premature ejaculation guy me pa chow se o ye 1 minute man agbozo ye bebo abra beje o 15 20 ma oba na nkasa entwene to hu se opie bana na ye mu ahye yes wo se bema ena apie no agbozo numbers ne 0241 75 02 82 ena ya akra de no ena kumase ha ye tena se ne ya ye adwuma from ochina din e ko nyina 0553 41 77 52 0553 41 77 52 eba so akasi na ba ko na mewie na me de masem na kwewe infections ahodo nyina agbozo ye treat say obi a wanya low libido emema bi wa ye ni atenka eno so infections ahodo etumi de ba etu wanya infections bi gonorrhea na asefo ni nyina ye be low libido no ha mema na ye papa oyire te wonchen so won filihwe obutumi fro kasa ma ware mi mpem yensam enan ni media so wan bem ya me fro bua obatire ni nyina wu bragbozo he ba clinic na ye treat ma oba fefefe to na ontumi nya ne ho adwuma ha adwen ye papa agbozo yes no man has expired it bomodi asaba ye cha 3 days to 1 week na mama ana papa na udi adanse e ma ya de nyina yesa e ma no so ye mbre wo mpam ye papa entube betumi aba Johnson tantemi nyina ye me ben aye be me sorry numbers no go screen so utu ana mo ba ye bebo atema ye community 25 Savannah Junction anyway tema number is 0557 40 26 96 tema your community 25 Savannah Junction 0557 40 26 96 0241 75 02 82 ena kumase hankasa so say krum dia 0553 41 77 52 bela so sorry aso na hwe me na team sometime next week ye be say sha mental graphic mo pinkin kan bragbozo na honto me da CP
Agbozo Herbal Clinic and a cocoa J apomudemon komo eba ye no. Enti no me pacho eyakwa Agbozo aha Akoma 87.9 akomemu nsem na yegusu a ye de bro ye sister ya ana what the same. Echa ni nukuno rich. Ehun komo na ye twetwe na emum no. Ma menka yo say infections ahodo general body pains and sciatica no ulcer no menstrual disorders no pemu ahomre no pressure ne diabetes liver any kidney problems ni nyina no eye good morning herbal mixture enu ne edi tu ase emma ya pomudin sipine sita doctor 3 days or se ono onkasa bebre man 3 days pe ne hu die ewrade benam no so aye amawo first over the counter Atasin Kwanta honorable sir Akode Atobiase market and Dr. Kwaku drug store Edubiase Mr. JB enso so ewo fum so Francis Mensa Herbal ewo Edubiase eho na obenya nro ni nyina bi ato na for Dr. 3 days ewo 0246 594117 0246 594117 na onsuso oho and so Dank Herbal Complex Limited or say the wakwadari mu eye nemu yare en nemu yare sa wakwajiwe ni na eja wo haw wakwakoye ntwide na eja wa manne se dwonso yawo gonorrhea syphilis chese de keka ho enemu yare bia fabra bedan Dank Herbal Complex obabwao ama asie atu kura Dank Herbal Complex Limited omochira kwan ewo pechi number 2 omo ben City Life Hybrid School no eho ena obehu womo fra womo ewo 0266 593330 0266 593330 and now say 0244 017556 0244 017556 and as a pharmacy shop bia ubenya bi ato Power Specialist Herbal Hospital na to nensa fe we say Bra Power Specialist Herbal Hospital omo enenam abefo ene yaye nubna ne ya hahaman so ede ehyewo ema wo hoton ti say hepatitis A B C D ni E ni nyina fa bedan wo mo wa doctor catch say we live na ye kese ana say de bia na wo twetwon sciatica ana say wonsa wonan wo nipa dwi ane be bia eho abua fabra bedan wo mo osa ene company de otunete enti hwehwe mo achi akwankuma ase ha de mo ofe ase Lake Quantimpon no so just bo filling station ho ena obehu wo mo akra omo okwa benya poku ase ACP Quantimpon na so takrade Anaji Estate omo ben Anaji MA Primary School no na omunuro no papa na ne bebre na na wodwa so bi ni edu ya herbal malamis herbal tin herbal mixture ene ne powder sanso ena memedro nwanwa so jirikajiri eno nso so ewodwa so cough care herbal mixture ubenya bi ato edu ya herbal tonic obenum bi nya bi to ewe Dank misty herbal Freddy Mens Dani herbal ena Colinac frewomo ewo 0244 544 422 0244 544 422 and I say 0200383831. Hello, good afternoon, Rich. Good afternoon, madam. Me doesn't know what to say. Bibia also. Me patrol sister Chan. Sister Chan wa hachi ana mami. Good afternoon. Afternoon. Uncle Pardon. Rich.
Na enkwala woni sister cha show mo ana on show mo yi. Ni ta ko mi show mo. O show mo kwan be na fa so show mo. So kwa ni mo ta mo pe na mo sende mo bi. Enkwala na afre o ma o sende o mo bi. Mo fi na. O mo fi sende plan. Na mpacho wo cheska bi ato wasa bosumi bia me ma wo mu sei anasa me ma wo mu sei anasa me show mo mpo. We try to be on to all man and say we have some. But you come so okosho nyam kasa kwa na me say nyam bia na Sunday. Na Saturday na de tie kwa na ba mu nchen. Sani asama wo kan de boko yi die. Sa te sa sister chan ni ha o. Mo ba so we the message bi ta akra so ni show mo no. We ti bi ta mo na ma say you know we can ebi man to say ala afesin ti na me show mo. Sister chan we do obisa wo wa ha ya. Rich me bisa o. If you say me be principal operation. Yeah, we ba ha ma me 100 cedi no. Yeah, we say send 100 cedi ma me. Aha. Edi say na we send 100 cedi see ya wa chewe bi a. Ode mo be see wo fa bi ani mo. Edi time say na we send 100 cedi. This is Easter. Enye Easter na free. I also principal and the number FL and man the friend. And what was send. Oh. And what you could ma send kakwa kwa na lo si ya kwa ma send ma send say the man. Aha. And then e go be true is na we send 100 cedi see kwa bana so meboa. Aha, true is my meboa fine. If you say me no tena ye be 10 years ni no. Yeah, you try be 8 years ni. Yeah, me ko da say e do hwe nkura no wage. Scarce na wo de ahwe nkura no me bisa. Oh, no. Ako. Me ba jo ni o do mo ko no ko ti after school. Marriage me pacho dede wo wachi enti nka betimi agina yi amayen ya why? Okay, maybe I'm not to when I'm cooking. So, okay, I'll see if I can be training to my job. Okay. Me den grani ko so special ye Jamie. Me ba cho emi a o na nkura ni ti le fie 1.5 year. I feel like I should have say, oh, the no kind of thing. Well, I say, congratulations, you Enkwala no ne wona sister ya asiti na mu de minim se sister de woni ni ni hobie. Yeah. Na ensensem benti anase den potinti na nkwala no omusho no ama ma ni nje ho anase NCP anase NC asem ben potin no. Oh, okay, no, we dey mess with kakra. Kala ko so na bi ba ho mu de. Ba se bi o si bi ko to no. O ba to o ti ti afọ number. Wo de akire e ben na esi. Okay. Na ko ko. Ni ba te ni de ya ni kan ko si. Mi ni ya won kwara. Enkwano e ba no tell na me e for the kwai. And na say okay, enkwano bra me ho. Na nka so wa ka wa te. Ni enkwano na na ko school. Ko ko. Only five no. And then I saw the same kwara. I saw the same kwara so there. You about to buy what so much are there say. Only no ko don ko try ka kan ah. Ya won ti am wa mo ho. Mo tin kwa ni ko try no ndo ko school ni se ta mo so ndo ba. Na ka sa na do mo ko. Ni ko try back. E ko na ben. E ti sister bi wo, baby am ti. E kwa da ba o ni ko so mo na mo ah. I didn't see na me no mo be e ka ko try back ni so so mo ko ho. Na de da fi ka so o ba le de ka so. E ti ma mo ri side. And now, Kazaka said, yes, don't say man, no, and Banner.
Grandma could school, the school, one time it was school back home. And I mean, we tried there. So we call her mama, and I said, okay, tell her, I didn't know how the same come out the form of Kodia. And yes, I did. Don't tell her, so I'm calling once I the form of Kodia, one other form. Now they're my call, fine, we are really problem. So do almost all them falling back. But this I'm like so much kind of to you. If you cry, so I'm calling you away from the fire, always like to come out you. You to come out and cry, so I'm one. If I tell you from this kind of one, some other amount of money. That way, you're cut out and tell me about her crime. Actually, Papa, if you want, yes, I'm going to cry like a pattern. And then the way to like a soft person. No matter what I say, this come on, the person is so summer. But besides, I don't feel the one person normal. Let's say I can't be so cook for flame. And what I can say about it, because I'm saying, ah, when it's come out, when I'm saying, I don't see the dance, I don't say for my local woman, who I send them. Yeah, and I'm saying this come out there, which one I couldn't. It's like a crack, you see the number there, sir. Mommy, and you say the number of you. It's a form of family of money and in fact, it's a new. About me, I want to say, 66 I send this to me. Okay, Matty. Also, was you crossing me? Mamma, I may do no about the family. Everyone can learn how to. It is not anymore. I'm a full crime. Let me come here today. I do so more than funny. Senate was some I can hear. Only friends were Jessica. Now, some of Casa or some great TV. Yes, I will call that before. I am the father. Why am I? I'm calling you baby. Happy baby, I'm going okay, you know anyway. They will get them to apply. I'm a man, I'm crazy. You want to papa you. I'm a car. Some crack to a nice catching the two. We are catching each other very deep. And I'm the hospital and power. When you say Carmen, and I will put the silence about who will be a dance. I will be. And look what I tell us. I am the king. I'm back and no bend on. That can never be done. And I will discuss and do. I'm discussing. If I can also tell you, a camera phone, if you have to Unantiana. I do not pass a water so. It's not my 2 years, sir. Ah, okay. To not to I said one. Why are you oh, we got anything here. And man was so water so. Yeah, I got a home family. Kafra. So, ọba yìí yẹ sáà dẹ̀nà màmí ni madam bá bèbí yẹ ìbébi ọmọ nà mpa nsọ na àkùrá náà sọ dọ́ hospital wọ́n di 3 days ní hospital a doctor bá dé
and the Kobe and that. Your mommy, the cat is so cold to our hospital. So, right, Obana ya na nine operation utia Mami, the captain said so captain to be a operation. You see the 20 allow the 30. Every bit of a oil and I am a crowd and this I say it's the same number. A maintenance yeah say maybe I need a man to be crowd, but thank you for coming to Lisa. Rich. Da ben na wosi service case ni sua me ma pencil am 40 na da ben na wosi ya na udi ma tele Rich do na me ba ro Wednesday come no 1 month No crash was send this car who send this car who ni kromu ho na who chat trust madam me kasa ase na nante so eka ya ko ha kan ya wo enti won from akwalada hospital me pa chao akwalada hospital yo no kre me ne ba no ba na akwalada hospital me pa chao wesi wa me hwe no me ba me di oto me ko balance me ba ye enti na bisu ya ba the quite enti na chana me ka kire ma me se Sunday bi me ko gasa ase no akwa no yale no me ko soro e na ma da je me se me fa no ko ma papa bi rich boy fio me ba chao baby e na me se ma me si bi akwa no me si ko soro di me ko ma sa papa na udehu ena me ma akwa no so be kwai hospital ti me ko na cancer ena doctor na ka chana esi for say wo mo nka mo na sa malaria we le kuma akwa bi na 3 days me duru am e ma wo fo madam fo ne say o mu di o mu tu ena doctor ne so no fun so o mu be o mu so o mu ti doctor ni gina awon so o mu fun fanya den enhwe na be fe nsu entiti no so no o mu ma le hospital or light me ba chana light after the madam fo say o mu tu na doctor na nkasa di entiti akwa da ho 3 days wo reach me frɛ wo ka kyerɛ wo nyankopɔ so wo kyerɛ sɛnde 300 cedi na me madu kan na wo tetie ye ahanu se ye enye wo ba enye sa wo di kan a ye ka bia ma obi ana ye wo betena ha wo se 1 million na fe so send me 1 million obey me operation 1 million one can that's what I said me pa cho do ka 6 million says madam me pa cho na ye nyanya akura na operation kura o a chekura ka na ya asem be yes asem kura ni yankopɔ ni dance ye operation calamity wo mo ma me nche o ba chai into send this come an kwala no di si wo so and o di si obi so me pa cho woni obi 100 cedi na be wa cedi me ma adu mu la ho enti 100 cedi na chi be 2 weeks ena me first say rich ye ko mi akwa na bia so 10 cedi say e ka da cedi e te se me ka se enti mo ka nya na rich say me 100 cedi ya akopɔ na dance ni o yes ako me ti iya ti e wrong so who can look ya e ti look ya say we be Wait, even now we crop born no man so pa na wo. I say no bo I say no ka say the moment ko. Wait, you let me aba ha, nyame adom aduada. Fa wo no ba money no a wa sending ni na. Ene wa dance here chance of her because he say bugu so. Won so say what I say no fa why me ni abra. Oje one thing we can talk about the so no o ka say na cha. We slow no me. Okay, so Kasam pacho. Rich, ya basro. Monday, who bet me aba? Monday, okay.
Monday and not Tuesday. Monday. Monday no the other fan say holiday today Tuesday bra nyame adoma. Bra because he say no men can say they work and no go now so baby mamas no she say ma fa mo adwen e me ma no hwe nkwala no kwese ansa mu ni o mu ni go ntina mu gugu o mo so me pa so gu o mo ni mas na mo mo me va show madam me meti won ko ntompo me ni twa me wo twa ni twa ya me ya e we do this so da 100 you will be see me so no 100 yes okay dad say 3 times ya na say 4 times ya na o be fa nkwa no ko obo ase say I get 3 times 3 times ya me nsume de wa mama say 1 mebua o do ma ba say 1 and I have 4 wait emra wo ka kire me say enkura no yes ye beji we 5 million we 5 million 10 million asamba na bekache o ka say o de nkura na ko international no man kan just say we need scar enye force fa nkura no ko aban ama ma anu na wo de native beans no me ba man fa go to ma anu nanum ama ma anu na adanti na be ma de be ko international school na wo so anfa no omfo madam me pa chaw na kire se nya ade so obenye se scar no enkwala no neti be ba chaw nyo mo ne neti so na ono no go to man ko de ba ko international school it's me ka fo mo ani se ase wo be fa nkura na wo fo mo nko be fo mo nko na kire ma nko na tene fi ache minya be ma ne so de na ko international school ana wo fo so de omu kwa aban so ebia na wa ntua no wa hwe no wan so de omu me pa chaw me pa chaw pa minimo no e kire se wo be fa nkura ko de wo be fa omu 4 times enya de so wo omu ko dance me pa chaw class 4 o ba pe ni 9 years jina class 4 de omu tele fi na ko mi jina class 4 o jina say rich enye na nakwa ari asem de ye ka me de mba pe na so na you prince la me no ba pe ni jina say enti wo be fa ko wan fo mo nko ana me se sa ati ya dia wo hu so enye fo so sa change na fo mo ko international enti ade ono odo mo ko international ni apam nkwala ni school fees an wan fo mo ko school wo school wo de wo madam wo de mo pa beans no go no mo ono no ko ye enquiries no na ya ka se ya baje 5 million 5 na wo se fa no wan fo mo anko no ntimi ntua me pa cha de wo mo ko ya no mo no ana me wo nya enye force ko mo nko aban ko ye ba pa cha sa mo nchia ko mo nko yes yenti ono so kakra manu papa can you quote say anything I can say about me being and I'm at 1,000 and I'm going to go to the school.
Which you can Uncle will be the friend back account and a year travel coin. Uncle Alan, only holding a kind of 1,000 Mamma Damon. Madam, I was what 15 million. Since I'm not at 1,000, you are the fact one. That is what it's here. Open in the whole school. What man what time say or that 10,000 Ghana for my school for a don't find a mango school. No problem, go to school more. What do you matter? Madam, Master, the Okano, the patrol, my evidence in Abra. What I told Tuesday, no, the amendment is going to say, more man in Colonel Black. When you say free mind, so we go to some who are Uncle so I'm banning be so much. So we say, I mean, you are not too question. I mean, the life. There is me say, Uncle woman, me Obama makers. I mean, you must make a chair me bar. We baby who on the papa. What did they make a chair? It is all for Uncle now to two same who are most maybe. And to me, question maybe some Kalana will mean the grass. And for camping, some Marcus Carter from Pamcho Sabaya. Would you know whom look when we go to Punti? Me to me, a phrase will be so then. What I do, yes, and then come up with some for bra. Never how the part. Maybe I'm not from because of my baby. I don't think I'm one day and then you was traumatic. And one day you was a Palana can be somewhere up Palanecan. Your question somewhere up Palanecan. And Tuesday. I look at you, Martin. Madam, yes, it's Tuesday. Now, Tuesday, there's a quiet one. To a man, you know, a back. Why? If I thought I was chicken, wasn't the sicker. Now, if you are not sure of the chicken, maybe I'm a person in starting show room. Right, what did I mean? Yeah, but why? Let us go, Martin. Yesterday, it's not fairly on the kitchen. More Casano, 2 years, be near the Canada quality of Nakata. You are some more about, and I let me see so media, my why? It's being castle. We are Bemagenda, I won't show in what down my dear bra. Never be unclear, be a young as your wife. Look at you, my see baby, my friend. Nurse and Anabila Siseno, Dr. Mensa said Bruno. Siseno, young baby, mamma, singing and Cabaya and King, and Yaribi. Because say here Gia who come her. Baby mama say here Gia. Hey, I'm bro. He said baby mama say you know you be jare sase bro. Sase diechi. Yeah, ha meme. Hey, na first na pa just a one be ma wudu as ya mo join baako. Hey, ya ma mu gu market no. Ya ma mu gu market ni say one be ma date 6 months no ko di kan no say wanyem say wonyem ye. Eh
say and mama bre Dr. Menza and then mama baso mabre because we 2 weeks cry you serious boy me me you away fatty yeah when you say you serious boy no hey you know fear the any how are so for when you say me pause okay brado nyame nyame say someone how can you know and me you fatty we say your pa you your number you serious boy no hey you see them how are you see them say king wait omo oyere ukuru no what are you so we ebusia the tomato why am one dey Nata case ne ho na ni na ye enti na me de sasedu aba sasedu no ho no mo se say o say ho aye den na ebi aba nyame adom ye sa bibia say ebi aba oh sister e be dware bi omo kosa ama na iwe mu nyina na omo dware bi e be boa wo sasa ya de ehu pa be di wachi a ese wo no ma bebre sometimes said the wuti ho de wa de nyame se yesi ye ma percentage pa wa ho fem sisi a wo mo he TV ne me anka se nyina di adanse metimi ama be 80 to 90%. Sir na se wo wie mu di na se se nka ho fe ya yare a ka se me da emergency D5 wo so se di city obi bi e twakini sir na me she de enim wo yi ntimi ni ho adanse 100 na mama o 90 no ade ba ko pe bi enu ni free ho dia ka me 100 na bila ni nim sa yare okay wo na sa oba te se wo na me fa se bi aba ma bi ehu na wo no akọ na o amfre obi wa on se ehu pa no sa na ya na ye sasa edi wachi a o chese oni nipa titire betua na ma obate nkoyi so omukokwa nkobisi no wasa abesi na enye no nko a obi wa no ma obetimi ama ne sika edan ma ekutukuta na uhunu na sekwa on say the case is it no obi nso betimi awura adwuma ma owura mo enche na eyi na di adwuma wo ye no tumu se anka we de enche obi yeyi eso na eyi na di eye tumi bi a edi nipa na chi a ye hante no na ansa na obi hunu no na wie oyo okay enti na on say last week na me kan of die bi so say ye mpanifo no mu no munyansa pa we enye esumansem we de enye esumansem meminye sumani na emu minimu de ahaban yo enti sebe kona ahaban mi no o metiwe na mekabo mu ne so ja enye sumansem ye na nanom se ba so obi wu a na ye kwamusie ye ne ye ba ye efie na eyiye ne wo mu no ekwa no na ye de bo obi asi ho no na ye bubu ahaban be fe na adwara ahaban na ye de agum uduru ho no mo a na wabubi na de ahohoro nse nyina na akọ ohunu za de ne bi ne usa kakra ma me se oya sa na wadwira wo ho se wate wo ho samampom wo na awokoye no eno ma awakofa firi wo no na nye enti anadudu mienu ko wura samampom na se woni tumi wa hwe a yale e bebo no untimi ubewu enti ne yanko ho kwa no pacho wate ase okay na se wokọ ho no nye wo botae ne se nka wokofa yale ana se wokofa bibibo ni bia bato wo ban ne mpanifo nyansem no mo se dwira wo ho adintra chese tumi bitimi bedi ni pechi a untimi mfo wani wei ehunu enti sasa na bedi wachi a esan obede na ohu jise wudwira wo ho eno nti aban bi efe na anafana na ku tame ewu ene haban bi a ye keka bom na ye dia ma o se fe dwale na wudwale a ewo na chi wade enti wudwale a wo yo ba na wabu nsa ye nwale ewo so ofiri mu ansa na wadwale ene ye dwale na najo nso dumienu okra da na ohyase ye dwale okay wo dwale nso a ade ba ko mpa ne se ye nsa amfa ye ho nka oba na abema ye ni empemu nkomo anu na da na America na se no nkwa ne ade a asa aye krole ya minya kra nko chama be dwale na so wo ho se the case ni sitie no enti se wutimi di su dwale ne saa ene nso a wate wo ho ati se de abanka bagu obi na tender bi kase bi ati grbo se ni nyina mu ahwete na wo wade wo hono no ensuo kura na wo ton a wo se afi na wo ko wanim abrosa na wo si endi ya na obi bobra obi nti ase na nipa de ba bi a wafa de wafo ya haban keke ene de sa ma we no nyina na nyame na aheda ye ne sa
ye wa haban bi wo jatawia nyame aye ne se obi honhon na mo fa nsra no edua bi wo re fe ne satadua ebi fe ne kunkum bi di wachi ebi nso fere ne nyanya mforowa so obi honhon na wo de sra ne de family satum si pe obo so watwetwe kama enye saa na nyame aye no nti obi kote saa haban no wo de yi obi na otwetwe a wo mene nipa no woni mu he ahaban de wo mu no no eno na broni fere bi se efficacy ahaban no wo ahodin ro bi wo mu a ne dwumadi ne se de etie ne saa na tie ni fititete na na no mo bre so saa de bisi ne eda so wo ho ne dwumadi ne di ne dwuma se de etie pepepe enti haban sam de yemfa ni agro Dr. Mensa bra me na na ha ase kire me haban a me si so ye nru dadaada yi no wo mu onim minimu se memfa haban se mu ni agro enti na ma ha da bia haban ekadunu mienu a emu na me kote de ye me nru ahodo bia ena mo amokasa ni mu bo no maka ho asem se enu mu kankan so ni mu guase yale se obi enu mu bon a o ba kora no o ba wa wo no ono kora wo no kire se wo no mu bon kan yesu sara na ye papa ebi o didi a na akoda am ye na ma no obu na mama ye ndi o papa kasa go so na enu mu bon abewe ne na o nwene nam adintra se ko no so na wo enu mu kankan ya ni mu guase enti oba ne ho ofe be ma ne ho ofe na nu mu bon no obi na nu kasa se epe na dofo nyina adam na tanfo mesra so nu mu bon a me se wo yem wonya yale bi efe ne halitosis indigestion na cause sa problem no ena obi wo no nso na osam na o tikuku asoro bene ha no enti asoro ben so ha obi a eti ma wonya sa yale no enti ya boni mienu nyina agala we so asoro ben yale ena afi o de say wo resa bekese no se no nso mu ba hawa ya ma oduru na wonya digestion kama na afi yale na firi ho no wade wo ho untimi ma ya so ya wo frɛ ye na de aduru bi abro ba bi awo bia we ya sam tie enti anu mu kankan de halitosis so obi da so wo ho ne a na no mu won ka na o da so te ho a na me hunu nipa na bi ama wo de ya de honhom so wate menkan se Dr. Mensa e wo no mu kankan aduru na wa hwe ya chiri kwae na still wo no da so bon ye to him sia wa no den sa konfo de to him o ma no de Asumusem kai wo mo depa mesra wo no bon a alebone because Dr. Mensa chiri kwan ye delivery service nti ye betimi de do no bi abre o ba bia wo bia na won so aboa wo o ko ani mu ano no na won so anyame adom wo ama wa wo ba no wo no bone so no nso eno so ntena ho nyekom ye woduru a ye de be fra kwara na duane a kwara no wontimi no mo do bone bi o so ya kwara so ye pani so wote se hwan wo de fra na bia na mani di eno ano no ba ku bi ko de ano wonam kese ye fe no all season wo de mani se pe eno ano no wa wie ne yo de ekire eye nkate enkwan ene nkunuma saa no ma we mienu na edro ni kire so wo tie ya no asem na ene saa wo ba no be fa na ho adi me so obi timi no mo saa wo gina wie no wo pagya ne hwe wie mu se o se Yesu ba enti wo mo onum no bone ene wo mo no mo bon ene wo mo asasa ana atumi di wo mo chi no wo hwe Dr. Mensa Herbal Clinic fo chi di kwaya ye betimi aboa wo mmaya so ye na to pese ye de brewa a wo be send usika no wo send ya na ya hihye na ye de am delivery man na o de abre no ye delivery free untu ya hwe bio na wade wo ho na ye kana ya le san so a wo mo onim Dr. Mensa ho asem no obi hwe me obi di adanse ye pa ye de na ye fiko because wo ba adara me kan na ni 3 say o FM so say na say entosi ho ye den de me ma prostitute be kosoro because entosi na dey treat prostitute omo nya donso mu yale a omo PS no emu abie no ye de entosi na ba no seed ene ye de kan entosi nkitinkiti ye friend say entosi asa eno nana ememe bi ni bebre ye o ye nkwan a obewie nkwan no aso bo say enkwan na se no na entosi aba no aye bebrebe meme wo no nkwan no wo refra na ni prostate na aboa mo aduaba bi efe ni guava eno so na mema repa eno so boa prostate enti se be ma pa de rubber be to no be mu na ni ho na sa no ma we nyina no be pie mo Dr. Mensa so ya ye ya hye da ye ne powder a wo de be fra kuku no wadie wo prostate wo hin biu wo wie wo mo pressure nti afi wo mo je wo mo wonye diabetes ha no obi wono ma wa wo insulin a ma fe de aduru no ko na ko duru kese
yale na yakase yebobodin wa ha adaje bebo yen enti ye de number na betu dwa de nyame pe na je no bia de obetwere ye number no wa hwe akiri kwaye ise Dr. Mensa de wo mo a eni me ho asem nimu se menye fake me kasa asem wi da bia kasa obi ye fake ya obi a ase onye krojen sa na me pese me kire emom menya 100% de na enso se ye ka na duro yo mu pa de a se yale bi tete wo ha wadwene obi ho no mo se doctor me nkwamwa na ntimi ngobo onyim wo ba me se 5 days me ma woduro na be ma wo nkwamwa anye dikedika wa me de usika be ma wo ba ntimi ngoba ye no ma nan ma me ai da se ye wo bibi e fen hemorrhoid e koko efifiri na wo de na animu a one be ma hia na ne nsu ni nyina sa ababonten ana oba ni hormones ni what say wo mema hormones oba bi wo no ma na wo mema features wo ni mu endi wono so ya na wo mo awo ho den pa apart from sa no ma we see no ana fibroid oba develop wo oba wo so otimi wo ba enti mema na entimi ngoma wo no mo de hyemo no kore na make kire wo no mema na entimi ngoma eja tawia wo se ne nkwam wa se ya o ntimi nyinsen oba ma na nye yi wo de be hye ne ye enti se mema oba dro na nua nan me ka bom se sa obe na bia fibroid na se we no develop ntimo fa dro we ma na wa ntimi anyem a ni kunu no ha no firi no enti me sra mo de me ka no twere number no se wo japade na ba bia wo bia wo ntimi makuma se ya akonkran ana wo ntimi manso a wo frɛ ne a ne a delivery service ne de do ni bia brɛ ba bia wo bia na aboa wo enu nti ya de number na etudwa twere number na se wo japade na hwe akiri kwae na mo we asem tie asempa yetia eti eja tawia ni ba ni ya kasa sadro nipa bi eje wo ho akini sisi crowd footballers no pa etu oguso nya asem geto na obi o wa kwantum na o dwale na ne sem na timi ayera efri edwaye o dwale o ne sem na ayera efri edwaye bible so ni twam ni ena Dr. Mensa sasadro na ho enti sasadro no ma aye ni de enukreni entutum nika na yina no be ya gan na man yina kwa yin sasadro Dr. Mensa number ni 0244 92 12 69 0244 92 12 69 yes 027 11 73 551 027 11 73 551 sounds in your number ni 0532 92 80 95 so number no okay oh me ya okay na me se di nyame pe na je no bia no obeto Dr. Mensa no wa frɛ ya VHD na kira kwan no wahi ye wo kotwi ne ni Guinness depo no di hwɛ ni mu e na akɔnkra pumpuni mantam mu so ye wura ka na di Japan abro san a e wo Medina Zongo Junction no o ma na FM abro san na se e ho na ye wa ye di edwuma minum se da se ne ye be san aba be hia wo ha bi okay ye da se ye ko Dr. Mensa so ye na ye ko dware isaseduro enti no ai ma wonso so wonsa enka bi na edware ai ehu ehia pai akoma mu nsam na wasugusu na se wani gusu ehwe ewo TV so na otie no radio so no ma men kanfo grow fine herbal tonic ema o say we lose appetite ai o sorry ana se wo ho twetwe ho nam ye oya eniema nkoye ewo wabrabom wuntimi na anadwo ai ase wo feel weak unya menses disorders ne doso medofo emu yawo chese emu hawo emu amane emesro obade obu nsa eni kwan sa ofasa ne omani nyina mu me patcho vitamins we dro imu pa ebua ema infections akutia pa wada oma pe grow fine ni bi ekira kwan no de bia me kase me de enti ama mani je ho ye ema me yemu ye mre sanso so na ema mitimi da na me ho to me ema me skin ya fami wuhu nya baabi me pa bi asisisisisi no ho so ema me ho ya fa papa digital herbal clinic na akofa grow fine aba ubenya doso po no etu ewo
Misty Herbal Colinac, Smart Herbal Freddy Men's Herbal Apidank, Leave Pure Leave Enna shops ahodo akebia Fred Digital Herbal Clinic it was 0244596532 0244596532 grow fine or say ebema wo grow fine. Quick credit any ho biem bills micro credit intimedofo se wo pesika wo pe loan e de ahye wo dwadie mu wo pe loan de wo pe loan e de aye bia enipa de bia mpuntuo nti ese sika wo ho nti wo pesika etumpon wo adwuma mu ade ton die mu de wo pe loan e de aye bia wadama tutumrika ko bills micro credit honum na omo emboa me pacho kai se omo ma loan e wo phone so omo nje collateral omo nje chese guarantor ni ade hia na Ghana card uboru omo so ya omo ebe ma osika ama wo nsoso wodi edi ojuma. Agbozo Herbal Clinic say o typhoid fever no ojonso ya o no STDs ahodo no osisi yare ene chese empem agudie na enkoye ni nyina fabra beda wo mo na omo emwa hwehwe omo akira kwan ewo Kumase de chemso old insurance junction no so we na obehu Magbozo Herbal Clinic from ewo 0553417752 0553417752 anase Accra Kwashiman or from was 0241750282 0241750282 or say there may be anywhere or expiring date into show much akwa be ma de ede na onya expiring date mama obaya yes is the chan ne kuno rich e ba hwe mu ma ya suit me de me huni ai na make up ai apumidi wo asetena mu ehia ma omumi na susuan pa say sister chan wo ye dimfunsuo bebre ensem wenye woni waware foforo ne be ma no ho na wosa akotwe be ma asabi woni nejai woni ne kotwetwe emema eno na me twi na adwe siso na adwe ama no so no emema si de na wuti oba te se wakeka wona so waya acrylic wo se mi nidi ya no pai na mimi kura mi sika ndo mo ato aduane edi adan na wunyai wonan na wakeka no na mfa nto aduane ni it's high time I say kan kura kire nipa ade a wo ho nso no menye ye hwede nipa ye bebre no onu su ye bie wa calculate wo fi are wa ko be ma ne nhwe enkola no be ma na waware ne foforo no se wo di odomu no kura ma wa adan na wuti kumas na wo mate kuras adenti na wo wuti kumas na wo mate kuras awo bo mo ho atwede ai ba ma 1 million enye sika wo but what him say what na dwene mu do fi se sika obaya e free wo ho akọ second person wa sign kola ne third person wo di akoma nkola no odwene bebre ada se nipa ni bedie ana won fa de ode bebe ni nyina anye den emma nkola no enti wo twetwe ne ho eno ne 1 million ode soma no eba na wudi ne bibeka ne ahade se de wo kasa no odo ne ma onimunyansa ebeye de aso kan ye kwa wo se ebeye de medidia me na me manidiye ebia na onibi oh na ma ye nyawa ye pese e kama nipa nyina hu se wo ye nipa bone ebia na onibi o se onye adwuma bia obi moto eti so nya 1 million di bi ba wo ye oba wo watchim kola no he no kure pa ne se kola ne benyine wo be hye maame no papa no de tawo ene nsa da bia ne akekere wine ne tawo kese jibo mu ne no msa ne ka ho e hye papa da ne kola ne nyi wo hwe mema it's true because she said Father's Day kureba Sunday ya bu o mu nipa bonefo ama ye mpem o mo asemetie
na so mema ebi ye na bi nya ma sokora bi ye wudifuo eno de ye ka ase e ma ye ne ye yade abotire oba ne ma huna mane ene ma huna mane ukofa no wo so wo ye adwuma ko galamsey ma me hyewo ma ana so nkwa na be ma ne wawo ha ye ebi ne mema wo be ma ne ti na ni kwa na kwa ne ti approach a wo ko school that means ne ba ho hia no wanyinsen wantem wandre na okodi obi ba boni achi ato wo magu se na wo mu nidi na hwan nidi na ware na ate se emo akoma etu nu aduane na uja 5 cedis kra na de koma wo ma sister na ayeden ema yentu ye ho fu sorry free sa na emenim ese me ne na wo tichinchin e wo se wono ne hwe no nyame mpo ne hwe nipa me ne wo na hwe akola na mabompa ya kire urade se wo sika bi enam bi ano onchem no fafa mra me ho na ebeba I'm telling you wicked prayers. Yes, we seek a be a radinchem and some colani de emrewo. And a radi and pibo 40 years obey. Wo about we a dreamer. And the walk out faka by think I wouldn't dear. Ube sika faka. Now wouldn't nyansa. I was so between and did not answer. The sicanian bam one would be a case. I was see a swim management. What in me Uber can somebody what me and yaska afaka. No num cocoa 5 to discontimento. Ade na neglecting kwala awo wone be man twetwe enko ehia me obaya se kwala na wa neglect wo mo ma be man na wa waruru hu se wo do ma wo ba ye me wo me ma mienu o pa me a di so wo pa me a go yeah na sister na ma se eje ye kan se watopa na wato kwala na gu ba bie na wo mo atwede na wo kwala ne hu ye wo hu ne ba no ne ma na say sa nete kitwa na ekitam ne ho fe akura fe so obey wo ye kama pa ne ho fe pa ha sister no ho wo be ye he ba ma na waware nso anhwe ya wo hwe ni din sa na me mate o wo mo te asem kro mu misa wo odi akire wo hye wo din de wo ne we ne ye no no tutu na na mo ansi because onim de eto wo mi no a wo de ne be ye na wo ko di na tem se be ma wada wachi wo so yi odwan enti no ka che so you krasini ba yes me kwa me fo so you krasini na sa so you dwan odwan na pa de nku dwan ti se be ma se bi wada na chi wa fete what me ka che so you dwan dia wo ni dwan kese na wa fa onua na ane ne na areho eya na ye ya wo yentu ye ho fo ya de na wo di ni na tem na de sika bi abra nkwala no that is the question mama ye kan o munti I'm hoping say Bempah no beba. Bempah no beba. Bempah no beba. Wo be see na obiara enya no. Bempah de ni di na tem no matter what. Consent ya Bempah. Wo bi Bempah tem kra afanya ansa kwan bi so. E ka na asem ne mu. Na wo di ye bie na no ya no kra frefre ne names. E ya wo no hwe ne ba. Ka asem na wo ho no. Papa me ne wawo. Hyeso na ye nhwe nkola na enko ka se behwe wo ma. Na wo de wa nkola ni bi. Wo ma ne o mo. Nya mo me yenu na mo ana na da bia ye do mo gina ho chenchina je sa na ahwe nkola no obedu oba wo na nyame kura be hiraw na ebi asoba e ma ne no so e wo se ye de sa de no to yiti. Okay mama ye da se Kovi organic tiger nut extra fine powder say I ma wo digestive system ne enye dwuma or blood circulation ni sugar no enye dwuma wo anti aging unze onuma ema wo fie no ase wo yes a girl a woman say girl a woman pebi etira kwan ne nom eboa lusu ema wo so tekama se ne a wo pe e boost libido ema ne mema libido papa je wo libido ai sanso so ena apemfo ene nkwala ma omo no fo nyina eye mamo papa je oti libido na nani age obenya bi ato Premium Nutritional Limited Poku Trading sanso so ena Freddy Men's Herbal obenya bi Wisdom Amachi Supermarket ewo Tech Junction taxi rank one more Dr. Mechiao minimze Kovi organic omusi wo ohwame pa Mechiao pa Nemum from ewo 0200 777277 0200 777277 and I say
0505 40 88 62 0505 40 88 62 Royal Homeopathic Clinic. Almost say promotion. Eda from Kulem 50 Ghana cedis. Brabeje card near show free. Labs are obeye o consultation. Ya be show ni pedua mu nyina de how nyina you free. Ni asama free massage weekend di. Omo machines esisi wo okwa eno anso akoda so na emiemiao. Mo amho be mo no ma mo nko. Ai, oho bewa enko. We di emiemia na oho ajojo waye relax na bila ni papa jemu ni status ma mo nko emwo mo. Mo be mo dodo. Shisho mo chi akwan ewetimeti ni junction. Kumase asam na making. Madina Ashaliboche Techimine Blue Cross Eben Faith Baptist Church no omuye adwuma free juada ekosi memeneda anopo 7:30 kosi enumere 5:30 frewomo ewo 0242 951005 0242 951005 anase 0204 496212 0204 496212 frewomo Reverend Sia me who say na ototo Boba Park no so se ka chance ya be man iskaba na den kwala na ba life ai say de o ka no de who say eda na kwan anti no me hu no say asempa ento sebe because o kire de won so betima ya den aye o kan Bible say inhira na opatafo o me be nya onyankopon ahini no so o pa de de asumdue ebeba na de pepeye ebe den ebeba enti no de o kana de ne kwan no and say kakra me pese me ka e wasem we hu na say o hwe ene wiase a ade bi wo ha eho odene pa eho odene ewo eye nipa fam nana me pese wa dwene ba ade ba ade ne ho odene wo nipa fam ade ba ade na eho odene ewo nipa fam se ne se hu nipa fam se ya setena mu a se setena mu ne jese ya nantie mu ade ba ade ne ho odene ede odo ana ede de ho odene pa wo wiase ne eye mema na mo ho ayede ye ho ayede okay mema papa hu na mo ho ayede no mo ye no be de free o mo nya di men kan wie no betemase se eye free o patro kasa we kire ho se eye free o se edin yin so atiase ye mema ho ayede mema pa o kan Isaiah o se ne bere bi ba emanso ede o mu din beba se fa wudin to yeso keke na yi ani wo ye den efri yeso enne ye cha emema na obia nyama 20 etima no mu hia yen amomra mo ho ase momra fom na ya na mo no odin dodo Bible say etwa se oba wo bra ho ase na okun so enya doma but oba ne be me ne hia ompa ahobrase ne de ompese obebre ne ho ase but opese be ma no edo no force enye saa na nyame asem ka no ahobrase ne ba ne no e de odo no ayeden aba dia me pesa me ka biem na se metie minia ba no asem a oka ye na so me hu no se be ma no eniema bi wo ha oya enye ne kwan no no die ntia me se enye ne kwan no nsen oba no ese wo be men akwala no kura epira ye no ayekoye akra no operation no 1 years ka bia won se obusa be ma na ho no be ma na entima o ka se wantua ka pre na die benti na be ma wawo ba o na wo se se wo ba no no adu bre wo se wo de akola no ko school die wo hunu kwan obefa no de na ko school but akra ni pra ye no hospitals ka akra wantua bi me hunu se kasa bebreba oba na e kasa ene mpo atwa oba ni twa ni nyina na fa ni bi firi be ma no because ade oba na hwehwe no wutimi ye ma no a sa ne ma we nyina no ebi nya den ensi so eti me hunu se ene ma ni bi wo ha ye mema no ne ye hyema no abufu because oba no one okwo wafa titi mu ene ma bebre wo ha oba na famu
wo be men wo na wo sie o wo se wo de nkwala na ko to school mu 3 times wo de ne ko to 3 times wo de na ko to school ma ko 3 ene ko si sen wo ko ya no ya fa ni school an ko be ko abeza ko another school enko ye etino niama ni bi o ha ya ni ama e ho kwan ye nye adwuma ye so na nsen bi say na me kopie ba bi kakra me kosra madam fu bi ti madam fu a me kosra no ana na onua bi timifie efi ametimu sesi ya no one ne yere ene ne ma ene wo fie obed be ma na de onti fie ominim ba bi ote na ne ma no gufie o na be me abetro moton aduane bo beji banku pa kese nwotwe si ndi na ne mati fie na we be na Father's Day one be bodin because onya papa waja wo ma wo fie o waji banku nwotwe na me kire wo me sheda ko fa kire od mani ko hwem life me na busuo me kam kire wo twa nanum sei na onim se mete ho na mimi hu se wa fa kire ho na me se da bi akọ emeteten because oba fie okra ache be 1 month ni me hu ni fie ho edimi hu na me chiam se mi hu wa che oso mi tu kwan wutu kwan ana wo ba wan to bibi amra wo yere ne wo ma wa ba be hye ba bi ena wudidi edi ebe se hu no ye ne ma kwan ma no mka nkwase asem kire so ati ase ba ma bia wo ye wadwuma ya obantimi nkase nti yawo ana wo se adi buo ni ani die ma no o kasa no kana asem de se oba we mi bu no me respect no me bu nanum asem me mpese betietia nanim o mpese betietia wanim yo ade a yade a ese me ma asede shawoma o shawoma ana wa makwa ma ema no so e kasa e be mistake no ya ne ya sa ma Father's Day dura o mo ma ye nya nyonyam ana ye nya tikonyam kwa papa na asem wi de why emotional why ma ne dani wodwan dabi dia me chane say ma ne nane wodwan dia me chane say on da me ba ma ne nane dwan mame the woman say asante kasa me yakakasa bi say bibia nkoka papa nyagrede me nkasa de oba na ye nyina ye so atase but I was say a man no bra won ho asinti na me de ahombrase ne ye e baaye etu oba no bra won ho ase a anko odo ne anigye be de e be adwuma me pasa me fasa akwan we so me po obi ene na ye adwuma me po obi ene na ye adwuma nyame dwuma ya okay secretary work ana efi adwuma ana obi a bia me de me number tudwa na ofi se ohia me a okay oba na ba ma oh me po oba okay me po oba unza man nim efi ade yo ana omunim aduane enye se tena but adwuma me po obi a opa adwuma efie no ba sen efie no ba sen efie ne de me fan say from 25 years kwa kosi bia 40 years okay that's it for now na tuja nyabotre me number no me de betudwa awrade ya adomo a eye ochina eye memenda eye me canceling da kese pa okay sabere no oba yenkan asemu oba de odi bapia no me ene awrade be fa me so aka kirew sabere wade bi ayera na unhunu a oba me kirew ba bi ewo okay ohuni pa bi wa kwantu ote ne nka kye so owu so ote ase ye oba me ka kirew obra so se ware ne kwan asi awrade betima fa me so abia ware ne kwan e de ama wo okay wo ye adwuma bi enye wadwuma no oba awrade betima fa me so na ma kirew adwuma o ya ebeboa wo kwa ye adwuma for 20 years na komo 20 million kura no woni bi da banga oba me kirew adwuma o ya ebeboa wo etino awrade adomo a counseling and consultation ebe Kumasi airport runabout Kumasi airport runabout ye ba kope also oba airport runabout King's College and King's International School from anopa 5 o'clock edikosi awia 12 na mapon na me kanse nyame din no nyam se obi biara oba bi hu me no awrade na me so ebe ma dance ye ai na chefa family number is here 0244 88 14 55 0244 88 14 55 yeah, that's a pa
Ebusiafo ntwa ho rice si a. Akosi echi. Ah, what time na makoko bi. Nti 10 years bi etwom aye dey. Basho. Mamete Obuasi. Obuasi himfa pot. Basho nyamuso. Okay. Na me kwehia blebi. Eno se obewale. Am bisanse wo yele. O si debi. Ana onu su bisanse menso maware. Na me si wo debi. Ba na ma wo baako. Eni ni manager. Ba wo ka kire ne se wawo. Me basho ani. Okay. So obewale me. Na me ka za na tie dia. Onko hu na busuafo. Enti be tourista no ko hu na busuafo wo be kwai amo hono. Ti me ne ko obo asekotena ya na. Be na ko be 1 year. Na me ko ni ne ba peni e na me wo ye. Ti me wo de me sa ko ni de to so ni. First me yete obo ase menseku. Eni tuku bi nsre. Twen na o ka so be ware wo no. O de mu asa ko obusuafo wa na asa ko obusuafo mo asa wo ba be dwam. Me ba show one me die answer me ba show. You spend. Hey, me ba shine. O to ya wo de. 2 weeks spend. And na Friday kabia It's important. 2 weeks spend. Oh, ngona na wudani. 2 weeks spend o de mu asa. Me ba shine. Ya se me cry back. No cry de. Me ba shine. E di say answer. Me ba show o se me pena ko hu na busua na na ase. O answer na me ko busua no be dwam no se o pena mu dwam be do do say answer mo ko ba show baako pe na de so ni dem o tin ko wan ran ko mu busua de na se o kwa ni e clear e di road is clear and then Friday until I am memfa ni serious why e ma ogun fu me na mo me why ba show nti ko mu busuafo na ye de ba show e ma me ne ko tena Obuasi. Okay. E na ye we nkura ni. Okay. Nti di twa last no e na okofa oba na won hwe me mekeka ono na wo miensa nyeme bi a wo ye ne mfokwe. Okay. But be ma ne die meti maka so eti bonko so be ma. Oh yes. If he say woni mun kwara dodo a yeyi o magu toilet mu Father's Day bay ye fe bibi potential father and ye fe bibi father e dey na chese be ma wo ye father dey chese wo ye eja nana bi lo o ye eja because otua school fees oyi akohoma o hwe ne ma wo tontade ma omo age se ye twe ba ha e bie no wo ka se 100% metua da metua bi mentua bi metua bi mentua bi e bi wo hono ma wo anfi me ai e no kwase enne baby mama ese bi wo hono ma omo de mema na da ne money machine e koso pa ono a won ware na mo money we be wo oni be we be wo o man kwada ne nko papa na won ko gisika ono akasa na mema ne so no wo gisika efi se eno na be ma na nya sika sa na ne mani bebre ayo o madwen na o de se be ma ne se won hwe ne ba na e de na wo so ma me wo ye e de na wo ye wo se be ma na bodwe tire mienu nyina ashe eye because of say wo sori anu wati se se bi de amane nkwada no na nka wo de ye adwuma ya nke baba ni sa na be ma me wo ti kumase na wo mate akurase se be ma wodo wa wo ya wo so wodo no wa ye mu nyina obi ana ni kunu na mpene so oh no enkwada mienu ensi wo kwa so do mbekwa aware e bi ahya se wo de nkwada ni sie enu ti na ye twi sere ne abasa no kanya se wo se kabana ka ne ma no e wo ne nchen se be ma ni na so on hwe nkwada na je wo ma ben wo so be wi abo kra ne nkwada ne nwe kakra no wa fre e na obekọ hospital e na para okofesa no wo hefa sometimes ye feel se mema no so so ye nipa bi ya te ye das omo so ye nipa e bi na sika e bi na nyi wo no 2 minutes na so oh uma mi 2 minutes e na wan kan chemi o ti ma me fa ma no si fa wa no si o se se e bi na da obeba omra oba e wo se di krata ni bibia atoso e wo se wo hwe be ma de ensem fata se be ka che wo se show ba sa na wa show ba e na ma me no so o ti na wo ka se the whole day woni di ye no se obo akeka ne nsa so onko pe adwuma no wonye na won support be ma ntine ka co-parent no ye enye chinche atwa se wo se be ma kwa de hwe ne ba enti won ko pe bibi nye no fa hwe ne ma no so bi papa de ma me fa course me bo emana omo ankasa ababo so esi omo hwe omo ma fa me de ma me ansa o ka ho bi
Yo ma bi wo hono ma omo no mo kunu mo agyae. Ebi wo kra ne kunu enti ase but ne magunu so a ono ankasa abo so a ohwe ne ma. Me boss ama ne nyina ba so. Me ka say me papa film na me so kakra. Me ma me na hwe ye kakra sa e de ebedu level bi a so no without complain. What you say? And my into money before. And money be e de omoma adane taxi. Ebi de omoma adane pragia. Ebi de omoma adane ovan. Ebi kwa de VIP bus. Monthly and weekly biaro. Omodi says. Edi omoma no ejiji sika. Every a mema. Omono omo ewo ye enche. Mami, minim say. Asama okay. Ebia, all kasa na metie no. Na metie the side ni bebre ba bema no so bema all kan side no. And we can say you abona say oh. The bema yi kan baby won my to asum kakra. Mami ne kan baby to asum kakra. But the footwo na me de ma say. Se woni bema wo na wanware wo a aye yenya botre kakra. Se woni bema wo na se andane aware na se montimi antere bi ma yenya botre kakra. Se bema ni boso on sha akoda na eye wo ba no no. Akoda wo nche no eye wo ba no no. And I walk Father's Day, baby. What to be? Sunday, Father's Day. Yes, but Mother's Day, you know, Mother's Day, my sister, my own, you know, baby, chile or kama. So what I say? And so Father's Day, Obiano will be home, baby, because of said, and Mono and chronic Bama more. Into Omuno or Benfield, when Chef Bama so ya were pie. It's a Konabe Dion channel. Man, you want just only Bama Antana, and now, Minister got a super Bamano. Or dobi mano eti eni ya se be man feeling change or fam kwara no so e dia mafia be man on pen o be man nu se so wo di bo wa mama ti hwe ma eno na wo ti insight kwara ne se o papa nhwe o papa jam ho me na me hwe mo ti dachi no so papa base se ya but so wo ti hwe kwara no no say insight kwara ne dia na o say ne ama okay so what you say I'm too manful mama do me mother VIP bus Mother done Okada. I'm going to says weekly. And I can't even cross. Mamma, my bank casa was a wada. I can't so have you on night. A football Casapana with the mano. My entity your money on papa entem. Be BMO on papa no more. Cacrebia baby a jet. No so for the so. The photos of the function. Just a debiano confusion. Baby feel all the time. Into I swear to say me come na te se mo so otete tie me come na te e futura me de ma no se be ma na fa ma won hwe de ma no we very nice woman wo ton bibia otete tie yes otomidi e beto se de wo tie wo dress nice na wo to aduane bi wo dress nice na wo so bibi na wo kwa e se ra chibo mu ni wo o body ni kwa ni ana obi ogazo mo ton zo no ni obi o hwe de ton zo no na be fe na to 0243 buboni enko 114497. Good afternoon. Fine afternoon. Odini baby aka. Me na bila nyadwen. Je o kan no me nyadwen. Na bila se be. Wa wo ba na wo se oba na nhwe no. Je nti na wo ba no. Yeah, ni bro. Atani bro. Atani bro. Na bila kasaye. Ni kura. Na bila kasaye. Sadia na ekoso no me ka se ndi atro ni pie mi si je mi oba bi di obi aye mi no me shakona no age of 8 years for wasambra ye ba kan na o me dem ko la get bia let me go oba me ko fa no na e sa kwala mi me hwe ni na ma ni school ni ye ni Papa Baba son crowd ya mama mane. Oh, Kafra. Good afternoon. What father kwahi? I got to go to Baba. Hey, o fan sujo. I got to go to Baba. No where? That's all what boss me can say. E ma do dia. E bi na bi karo. So Obunya ya bekaro ebi ti go ko de nai obi ye na akọ na kwa so yale obi ye wa akola port je na mo port e ya so le port o ba no ko port man ye ni bi ye ho na ye ni na ya akola no so na wo ba de port ba wa yi 2005 e se ara ebi 2005 ku se na juma
Good afternoon. Yay. Bempah kwa dia. Nyame adumo na nso e. Awadi adum na ho pa. Okay. Yentio. Na esika blender ni esika geti ase. Yo. Na ana na te sana ja mo fa ya no onye kan sai. Ibeji. Ni eso wa da. Na te sana mo fa ya no mo se na me brande ma bi esika geti ase. Awo ya mo mo. Oh, me paso me nyamu ma o. Okay. Me nyamu ma aya no kono me yam. Onyo yam dan. Me yam no kwe. Yo chira wanye ni ankwa. Aha. Atoma de ni na kan se ma me ko sa bi wa kanu. Because be ma aka se no appointment. Eh. No appointment de na bai. Ai ana se gan wo person do me gan o gan ti ana se o gan ayi bia. Akoni bia. So, yeah, this is necklace. Yeah, that's yeah, that was it. I was. Oh, last call. Hello, good afternoon. No cry answer the woman on bye bye. Everything from my tire for fair yes, me. Every the dress code na shami atare for fair mama why fair. I may blessing screens and also no. Ain't made of a walk mass patase. She showed the dress code the truck wine and answer for our more. I was 0244-874-500. 0244-874-500. I had a day now what she do my dear Bessie. I